Oi, go. Come with me. Okay. This is where our Turn it adventure down a bit. begins. Let me do a prayer. Thank you, Lord. Thank you. Tasi Market, Pacifica, la Samoa, la Samoa, paamua uale atua, oia olo ufai, ao mai kipua kuanga, paamalo situ maupea, o te alofa ia te oela Samoa, le mafai o na namu. Paamalo situ maupea, o te alofa ia te oela Samoa, la Samoa, la Samoa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tu wa jato, siaki mo mo pe balanga i le malava le tele. Ona e anga ine i lo tu to ngavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatari tali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se polokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari tali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua i le nao le se lau se furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se whaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili la walau ainga mon, le whaneiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. Mo le whaonga ina o le
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Alo
Fatalo faile lo famlanga le lei sili sili esse o le tapa au sili le langi. Ia wa tai mailo soifua ia mai se lo nei o la vai vai. Wa tatou toe lau rua fesile sile fai manga fetau o le soifua. Lungo peau manga lunga o le ea ia ile tatou prokalame fai pea ma le tatou prokalame i vai aso te tasi o le Tautai A'e ma le manuia fai voro tatou o te ro. Tautai A'e ma le fia, Tautai A'e ma le whaamanuina o le suafo Yehova, Tautai A'e ma le oli, saonga le mu, ai maise o manuia o le tua. Ia, whaamalo le pale, whaamalo le tauatai, malo le ono sai, malo fo i le whaatoa toa, pa ia mawalunga o si o tātou watunu u Samoa, o oio le ula, o oio le pale, o oio le whasolo, o oio le sei. Ia o Samoa o lo tātou watunu u tofia mai lunga. Lo unu
pua ina mai le laha na foa ina mai le atua le tama o aso uma o te pese ai ma vivi ilona lafu le mu ioi ia ma faʻasolosolo ai a leo o upu e faʻamatala inai lau fanua e lafu le mu lanu lau ava e puaina mai le sau lelei a oso mai le la o faʻailoga vaai o le fiafia agoto foʻi le la ia ai faafetai ai le atua ua maeʻa le tausiga o le aso ma le aso puipuina o le soifua ma le ola e le faigofia auā tatou te momoe ma manu e le fati ae saumala e atiaʻi famai upo le atunuu o le soifua ma le ola o le laufaleainā o le moemoe noa ae ua na o le atua na te silafia le isi 5 minute po le isi 5 sekone o le soifua i luma paua mea tatou te iloa na o mea na nafi ma mea ua tuanaʻi auā foʻi sa kakou sa vavali mai ai ae oa i le lumanaʻi ma le aso e tau te le iloa na o le atua na te silafia mea uma o tatou aso foʻi ua uma aona faanumeraina ma faitauina i luma o le atua e le iloa e le tagata ae o ia na au maia o ia foʻi na te toe avatua ae afai la tatou te maua le malosi ma le soifua malōlōina e maisi o le fiafia ia ona tatou vivii lea mo tatou faapea foʻi le atua faafetaitele o lou pule lea o lou pule lea ua totō tetele ua sapaia faatua o eleele ia o le tou auauna masani tama mai le motu tele i sa lafai asiata falemalu ia o te fiafia o te sau e tautua ma faaauau le tautua ma le auaunaga malosi mai le atua e tautua le tatou atunuu ia afe lea o lau faatalofa i auauna totofi e le atua o ao faarupega o i latou matapu vaetasi i ai paia ua le atua ma lona finagalo faatalofa atu ofo alofa atu ia i lenei foʻi vaega o le afiafi i le faasouga o ao ma le atu folasa ia so o se fata faitaulaga e fia ia momoli atu ai le faamālō momoli atu le faafetaitele ana nei i le mall ia there's a photo I've just sent it Carl so laute o lau te mate sa vavali mai ma le sunga i le riloia ia o le tō whafo i le vai malae siata le lunga tina e vai na lai mate pisi ane alavana nei i le tau wha mau popo fo i mea sia mātou fono fautua au wā le loma loma o le mātou fo i sisi ngā fua wha mana tuina o le tātou tutu o tasi na lai make ka ami milo ha fo i le mall matatu fo i le tau ai mato fe tau i tutu wa ma se tasi o ta mawha le anganga pa tele tasire nei pa tele mfai no fa ingo ina o le pest o le social media Fara Mikaele o le ingei ya o tango vatu lunga le matou watale ya o ka fiu fo ye aka ngei sa nga fo ye pakele e ke ko ke silo fia nga ka kope ya marco so wele i fa se confesio ai kope ya marco confesio lo ye nga ya fa malo atu Father Mikaele ya langa e foi fara maiko ya matou ta matou ta male ya te fono o le maftanga fa fe ngai nga so fantas ya o le to ina ya pa tele Mikaele ya le tanga tale le to te sila tu ya e a matale misa sa o kalie o malele o talie ya e momoli mai fo ya nga malie ai me se fo yo no winga tau na fau e pe tau mori pe tau fa lafi mai tu mo no winga pa ana e pe fa nga mai fo na yo no winga malie ma nga malie e tau omi mai tua mana ya na puru malo losi ya ai o se wo fo tu lo ya feo yo tala libre feo nga ya tama patil ya o le ma wo tala to fo i Samoa i le aso le weekend nei
ia nei te wale toi maua se ava noa mo le tua ile fa malo ma le fa tai ia fa tai le tua wa tatou fei loai e o ia ele i fofoina ia wala vani nei tama i minute tatou tala noa ia o mo e fu se fa manuianga ia wa fu ile ne yaso yes Father Mikaele tui mavave o le toi ina kau fae e mea o ngari mai a maua alai make le kumu ki nganga sina mai pakele o lai feo i meka mai o mai se ko peru ko fisio mai ranga wa levang o mga o faku ko pe lor ko fisio o le loia ya fa fianga inga u malava pe ana u faiatu o ai o tau te feilo ai o se ua e fa ala no ma ave o se fa manuianga moa ya me se foi so o se fata fai taulanga e ia ilo uta ma fa le nganga e fautuaina u i tu fa le nganga i le aso ma le aso ai o te tama fa le nganga o mo fo ile to tele o to nai to te sila fia le ia nai fa fia ngai o te le tau to loa ni usila America au se kalia e o fo tono Samoa nai fa fonga ma ya tate mo so fo e ta o to suafa ya e o mai fo e ka o ko fo ya e vele mu so o ngai fa fia ngai ngar fa le anga le si auto fa le anga wa le po le le patua o i matanga do le tua o yo le o le fa malo e for fui neu le lapalapa manu wi o le tua ono o lo tu ti nga ilana nga luenga mo le toilo fa anga sata ya kayo sa mo poto i tafa tele pa ia tama ainga malantu tama malantu ainga lai mai mo mai te lo le fata lo fatu ele se Samoa fionga le malo au malo tu to tasio Samoa malo masiofo la fionga tu i male lifano va le to so lo vile lua malo masiofo le fionga me tua ya fa musili le nafo fata lo fatu mo fo lo fatu siata mal proclame ne manga le fiafi su le fono su itofia sunga le no fole sunga le mali toa o le fionga le tuia tua tu puata msese efi fionga le papa io la ulu ia ai me se fo io le so ia le fono so suito fia mtama ai atalo fatu asiata mo folo fatu ne vanga fiafia me se o to mo se fo po fatua ia fionga le palmia bre fatua ia me se fo sui palmia ka peneta malu atalo fa malo fa io le faiva lango le utato le fata fiti o tato le fata fiti o faiva le neiva yaso o le vai yaso fo tato te pati ai le fa mana tuina o le tu to tasi o so tato tunu ia ma lo le volau la ufionga le pale mia male ka peneta mamalu ata lo fa mo folo fatu minista lango fa ululungo matanga ruenga te tasi au fa inga ruenga malo ata lo fatu asia tane vanga le viavi la ufionga le fo vitalai sui fo vitalai ai mai se le pale mene mamalu o Samoa te fau sui uma o le pale mene o le au faitu la fono ma le au fautu la fono fa malo fai o le faiva e o tau faiva e le faingo fie ia fonga le fa masinonga la o fionga le fa masino sili la o fionga le prestino le fa masinonga malo lua va se lua ia e mai se foi fionga i fa masino ai mai se le fionga ile fa ululunga le fa masinonga ia ma le malo le fainga luenga fa malo le pali alo fai o le faiva malo fa toa ia ele fai ngofie o tau faiva ele fai ngofie ao malepo ia ele ale lengi fai unga fia kanga ale le ka wa ia kuma ai ole natural lavalea o le soifuanga o le nature fo ile po le natural lea o tau nga luenga na tau fa tau i lumo le tua tau te tau aveina a uma me la lafo atu ele atunu a uma me fai tio ina fa mai apol ma alia lia i pongo ia o me lelei fai mo tatou la ei fai mo tatou wala i malo o me fa lelei ia fai oni le songa i toti matai le upenga a wale anga i lunga ia afe mai le o fa malo so se tangata lau tele ma le lava lo o fele te mai mo mai ai o fele te maua mai ai au le nei taimi to tonu o lo mota to tonu o lau ta vale to tonu o lau fai farfenga lunga o va lele o isole
E ai dai nisi o ata sa o so kanga kau su e aku. Nga wa sa o faila utala nei tamari nei. O te avatua le matou wata na pu e le matou wata na pu so ko kikiro. O le da Puni Brothers. So ko kilo kulava. Pe maua mai I le ata sa o pu eina. O se fa amanu yanga fu. Ia le maua o le avanoa sa matou I think I'll forward you some of the photos. Please, Carl, if you can. No, not the new ones. Whaftai le lava. Tasi nei tamali I wailonga le lato fo I tautua. Ia Samoa morona fo I tamau ainga I so o lava se matata. Ia ai Samoa le avanoa e whaile matou I puti le tae au le aso lulu, I think. Oi, solua. I think o le solua. Ia mawaile avanoa matou te whai puti ai. Ia ma le sunga le whawhiangainga malanga mai I America I Portland. Ia o le sunga le pailate la lea. O nai tamanei o uso uma ia po walo ia e whasino ia puni. Ia le ai le tofa ia le urmuenga ia tele ai. Ia mana I ona uso uma la I sunga le whawhiangainga. Mai o I Portland kalesia sofitu le toe fio mai. Ia le na le mate tu mai luma screen le taimire nei o le pailate lea. Sunga #1 fans. Ia ali tatou por kalame. Ia I think there's more photos, Carl. And there's a group photo, I think. Ia si umato su aturmato group photo. Ia ai whaafte te sa maua le avanoa mātou te whai puti ai. There you go. That's the one. Mātou whila I marasunga ia tangaloa sunga te whaamasino. Mare tua fo te whaamasino. Ia po le marito whai ala vea. Ia wa o swafa nei. Ia o le sunga ia Dr. Ailoilo. Ia ma le utosi se amisosio la tutua fine. Whaamalia tua pa uia ultelo swafa matai. Ia au te losunga ia tangaloa ele toi ngai malaina le sa whamasino I Samoa. Ia ai whafteitele. Ei langa ngā whaila u polo misi nei tamali. E uia e whamasi awa ke a mea makua kasi a talanga I ke e fuua o whautule hai. E tatau ale whaaloalo I le tatau iai ia mo mole toi whaila u whaftai. Ia ele hawa noa sa mo fui se hawa noa e whai ele puti manai nei a tamali. Ia whaftai tele. Mo wa fui le hawa noa ma tau te whailo iai. Ia ma le toa tele lava o tau. Mo le tul fa malo nei fu vanga le fiafi malo le pale ya malo foi le taua tai ma tua o lo fiangai ya ma le tapu ai te tono moto malawa atalo fa tu asia tani vanga o le fiafi tu langa foi ya o yai le soifua fa aftetele fa malo longa le tua ya tu kelo me ko kupu mai tau si vaenga lea ile amatanga o se tala fia wa ai tau tiri atu malolonga wa fa manu yeina le case o le fionga ile li minister o famsinonga le to fa solai a pulu tu siupu para tu fo ile case fo ile le sa kangi ai le tangata fo ile urungia le ngofo fale asiu e ngofo ku I fale aka ai failanga kangi ioi tulanga foi tau mana tua me foi le foi nga akapisa mapisa koi ma sa mala tua maka fara le fe tau yo nei tu inga tangi ele ngofo yo ele paloka yo fale asiu ai fa kangi sia ku I le foi na be fa msidonga mana tua me foi ia o le tala fia mo tatou malava mai lango finga malo ai me se foi o le tu malo ia ana mua I think o ana mua le le fionga mo le tau fai pule po le fionga le minister o tau ai uma e lata mai ia tua au fu manu le men tau ai e famisinonga ia mo lianga e lima mo lianga ia na fai fasanga fa pe me fa to singa mo fai fa to singa fai nga balota na te nei
tau ai ma jailo o le vā o a po se me o le vā o Kuwait ma ia le tau ai e le whaamisinonga e le whaamaonia tu ua inga ma molianga na whai whaasanga e le fionga i le minista o whaamisinonga ia po le whitalainga ia whasalai a pulu tusiupu tunga mala ia ai mai se la wale manuia la tau mwhainga le narutangi le manuia uma ia ai whaalia la mi o tonu o le tua tatou o malolonga a foi mai ia pe ia le ua i Godfather ia ngata foi lea tau te toia fea tu e whaafeloa i tamaita i ahana markava show whaati al tatou whaatanoa ngai masania o le avia fele nei o le ao tau whaafofonga ai mo le urua i taimi i le whaatala noanga ma le tatou wawanoa whaatala noa i nai le tamaloa po le tangata ua te le upu matala lua tausanga ma le valu masina o tau fia ai le fale pui ma le to ese i tanu malala Sam ia pule au lau whauminga o Sam po o Sam ia le whaimiti ia po o Sam le ole a maua le avanoa e whaatara no aisunga ia Sam e meisio sio na wharitua po sio re tōlua ia sivai ia e meisio fo i o re tausala ia Lise Schmidt ia i lunga fo re tātou porukala me re tā o le lima i le afiafi le nei lima mātou ni usila lono winga ka te ori marolonga foi mai whawhero ai kaut whara mwhailis tātou whaatara noanga tāro le lima ka kokorosi Samoa mo le urua i taimi as a free man lunga o le Tautai A'e whaatara noa i sunga ia Sam ka te ori marolonga Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. A fio mai a i lau ainga le no fuanga e matua whaata waina i so o stangata a o e whaata pena i mono tu wa e seato si aki mua o pepa balanga i le malaiwa le tele o na e anga ine i lau tu tau wavandi o lo o iai le tato VIP terminal
ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whanero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele i ate i matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se furu lima tausang. E paulava le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, Samoa strong, we will survive. Please don't forget to go online and get registered and buy your VIP. Only 100 tala, I think. And you will get the best treatment of your life. Ia ele tatou Whaleolo International Airport. Mo mole tō te whaamalo mo le whaafetele. Lau fionga i le purisili o le tatou balaiva lele. Lau fionga faʻasoa o tō munu vao e vile ma le tatou pulenga. Ia, me se fo tele tala mana nei o le tatou VIPs. Ya, toi foi bai le tatou malolonga o te fia whailo atu o lea ua tō ai tau nuu mai. Ya, ele ngata o Godfather o le whaata maa o ta ngata uma o le inta maa. Ya, ai mese fo i whanau. Ya, ele ngata i lea o le tau sala i a hana i le neivanga from Covershore. Ya, malo se fo manuia hana. Ya, ele neivanga o le a fiafi mana ia low dress tau i le malo sei. Malo se fo manuia. Ya, malo se fo e lau. Sunga te whaatalo whaatulen, te lo alen ta whelo ai o ana lela. Whaatalo whaatu wa ilau susunga lea tawa. Wa mai o nea fiafi. Good, all good. That's good. Thank you. Man, dei e te lo bea le ngofi fia le i le la i o hana di Godfather. O le langu lea sia matou wa onga i Samoa. Taua, ka onga. Oh, Samoa. Yeah, the gold and blue. Yes, gold and blue. Ia ua tau mangalo mea ua i lele ua tele isi haonga ua e tilo iai ai. Mana ia o le sa mo le no mo te whatatano i mahanai o tatou ofisa. Ai lei atua. Ia e amele ni yaso ia o vai atua i sau piu e sau whangongoa ai. O nganga o konga hoki e pula ngai mea hoa. Ia whainga ia whanga ngā mango hoa ngei. O ko fia ka whakamangu mo ko ke pura we ngo malo. O amangu insets. Mo seu mo iao. Oi, ka vea o ngiau whanga ngā mangu whanga lango wi a. Pakari se ana bueno. Mongo. Karwa na mea karwa la kapi ang fai ang po. Ia o i talo la kapi se ele pone po. Yeah, as you can all see, maroon all day. O le unga talonga le pōna pō, malo laki ni usau e lese le pōna pō. Ana lalo au lese ka poi? O le au ai malo, i ora whai. Walaki. You're safe. Ia, wa o le ataua i or coffee, li lua ka arongi na ka pi. Ia, o le results le sa yei talonga na pō. Ni usapa, it was a good game. It was a very, very, very good game. O le mea nā leina o popoli. O le matou o atu whasi o tōu i lalo i lumo o tōu stadium. E le whiko a, kua e hoko o se furu. Tau te sira fia na matou ta alo to as furu rua. Wakuri whaforma ko kama ala to e lusu 5 minuto ta longa le to. A le leva yanga mo ka furu rua ko sukoru. Ai whako a maua ko sko laki the last minute. Ar maro an me ka ua. Ka kor ka show. Okay, Hana. O le woman tatou fai loi le tunu ule ofisa. Mana i tele le ofisa. A vai ngai tu fi mana o tati fa tala noi le fia file nei. O le tatou wo tu ai nga cover ese foi. Pe a fa pea. E tupu se fa la lave
ile main provider. Whakaikainga la oa ula vato o whenwhati te inga. O leo ke mahalosi a kokoa umanga saingi la u cover. Tūlanga la insurance ma me umwhipenga. Soli. Ai ke iroa la ua kupu se mea whafua se ia. O le ale, e yeise hea afianga, e mawhainga wha wau le insua lea, you know, and faʻasoa mai, o lea se mea mawhainga, pe umaloha ua ki whaasa sa uma ia mele le wha moe moe elo ta ainga. E whaina e faʻasoa mai le vaenga lea. Whaatai mo le fasili. Mana ia le fasili. Pena tato tala noai fo i le taimi wa tea. Ia tato ia le au Samoa e kusa e mawhauwhau i le kaimile kupu mai le whalawelawe mawhauwhau po le ale mea po whe me mai kupe whai le whalawelawe pa ele e sea mawhauwhau la tau pe uma le whalawelawe ele mawhauwhau i pili o le rent o le pili o le moli po oani loans o e tutoni pawale mea o lo i latu mawhauwhau ia no le tupe whalu le maliu pa o le tāua o le iai o le insurance e tali mana unga pia whaapela le wa uma ona la wa tupu le whalawelawe le main provider pe o maliu ia po o iai foi po la vea foi se whalawelawe whafua sei e fisosoani le insurance i toa ngā mea ia pe whala ona e fisilingia a whaapela vea ia le tangata pe iai se fesoasoani e tatongi ina ia le premium i le taimi le o mawhai ona tatongi. Yep, we have a product that answers for that. Mana ia. O le vaenga la ia tau le kawaina a whapela wa i se whale tonu tupu i te main provider. Ai whawhetulanga o medical check le e se fisosoninga e whaauaua i e lota whatatainga to lua mara whanau ia e ini I whamonianga whapena e whaawhaingofia isia ki fō mai mani tonga fitinga I pe ona whai au e soifua. Yep. So a whapea o lae ngole la vea le kangaka I le whalawelawe ele umailo na soifua. Of course kele akula nga afianga kusa o lae e o la le kangaka. Ele o maliu so ele ngaka I ngā le kupe whaalu. A whai o lae e ke la vea le whalawelawe ai e survive. E ke le aku le kupe e alu ai so le tali la o la le na o le health insurance. E kali mai I mga onga po le alu siaki le fō mai, po le ase umia I kangaka le fō mai pe ngika o ko ngai mga umia e kali umai le health insurance ia mea whape ia. E mawhai ona o whiriwhiri le whare mai o te whialu iai. Na, pe a whai o loke lau insure. Pe you cover sure will choose le fo mai em whainga aweka I ka whele treatment pe le cover laka insure. E fofua lava I le koenga fo mai o le mga omia e oe so like for example po le se koenga specialist e kakau onga vaia oe a whaapea e so e ko le specialist that's best for you then that's the one you'll go to. Le tau te wei se au whawhasiri cover sure ia. Ia, ngā pawale vaenga poli leo wa whape ngā koira o insua lima sifuru vai aso Maharu ka whale kongo whapele e whainga ku laro o whaara ngara o insua pa me ku laro sifuru vai aso se koe leo o koe alunga e whainga whaini meanga. Yep, e mawhai ki le ngā whai le meanga e iei ia na isia o clients foi a mata atu I lalo e mawhai ona a whapea le o le leile faʻasoa taimi nei e mawhai ona a mata atu I lalo pe luas futa la le vai aso a whapea e alu wa whimana o e tuuna I lunga ia le amount o le cover e mawhai foi a ona sui. Simon muni foi lele e whainga transfer lau insua whapea o insua whapea ni ai transfer lau insua I whangi I korua po o se sur whangau transfer lau insua I ses e whainga whaini mea ngā pere. Ele kusa okay so this question ole insurance ai
pe a whaapea whai lunga o le tangata. O le tangata lea e ona le insurance e le mawhai ona transfer i se si tangata. Pa o le mea le iai ia le policy owner. So le policy owner o le tangata lea e te whaatanga ina e saini i alona i ngoa i lunga o lau policy. E aluai i alo tupe pea tupe se mea oe. So if you want to change anything on your policy, e ka kaunga mai le fo i le whakanganga le kangaka lea wa e kangoe kuulanga i ngoe lunga o lau policy. But in terms of that, e le mawhainga transfer i le insurance a oe i le sitangata. But e mawhainga transfer mai lau insurance i se si provider i lalo o se si advisor. Okay. Yeah. Thank you. E mawhaina fiso ni le insure pe a whape o lusi la unga luenga. Ai o le ko kongi le rent o ye me ye kongi ma pili o kameki a onga e mawhaina fiso ni. Yeah. I mawhai te le like I said before te le lava e koinga products insurance products e iai. Pa o lava le mea ono le malama tangata ma le leilua ia le mea kau insurance kusa I tangata ia pa o le mea tau insurance e loa lato o le life insurance, but there's so many other products there e tali mai I so situainga situation lava. Lai maua fo ia o tau cover shore. O nanga nei e maua o ma I cover shore. So o mātou te ngalue whaatasi ma providers e ono. They're tier 1 providers. So yeah, those are the so so we have like different options. Tau vanga le tau sa le tau nga hana. E ofo ia te uia. A karangolo I insure ma le insure le ola uma. Ai pe pa wale me foi le. Le tau wa dol fa lilo le. O mankua. O kako e le to inga ma fa foi le Samoa lo fa ko e ko ma fa foi le pe ma fuang fa ku ka le se insure e lo na ma fa pe foi le akau ki le sa o mo wai e mo mai foi le pe e le ma fa selfish foi le pe a e ro winga o ma wai e kinga le ai nga ru fa i ronga ivi e fa pe le ma fa pe foi lo kinga e o ma nga ki wo ki e mo wer ka ma ro ko fa se si e fa toi ai nga loi e ia si vai ngo insurance pe la meia a fa le tonu la ngaro ele nga o lo fa karikari kioki e fa to a ka vai insure e ia insurance o vai nga la e pe wa le sa ngaro nga o mo ke si o fa le pili o kameki a o me vai fa pena sa lo tala le tu hana sa o le fa matalanga e tele lava ia to nga products e mfaona tali mai le mele a pe a fai walu o le mafai ona peile insurance e le product e mawhai ona sosoani le tūlea a whai e la velinga luenga e or in general e le product e mawhai ona tali mai le nai tū a whapea for e wa what's it called? Yeah, a whapea wa polea se suinga I le financial situation o le tangata po le mortgage for e mawhai ona sosoani le insurance e pei ale ile mortgage le tangata. Okay. O le tau te anga tu vai aso nga na Samoa. Ya, ma ni fui vai aso le fa mana tu no se singa fua. O ani nei fa pito aru nei temi ai me fai na tau fa mana tu te isi ya tatou packages lo available I know what tatou tala no so ya ai le por kus pa ia kupul fa ko ka ngolongo. O ini fa pito aru nei temi ya pe I sign up ia ai o afo I vai ngan faina mon ni taimi packages mo nei ainga. Yeah. So ola tala ali fai taimi mo pe o sa lunga le tata pokalame. O le mana unga lava o le cover shore ia tali atu le mana unga o le tangata. So polea lava le me fi mana o tangata ia o le me foi nai e tali mai ia le cover shore. So a fa pia polea lava lo financial situation o lo ia le taimi nei e ma financial soani ia le cover shore mo oe e tali atu lo mana unga tau insurance. Ma lo fa tai o le si vai nga si vana na hana I se vai nga te mana o e a fei fo ia I mo le toe fa manino ina. Ia o tatou e fa au pe tatou fa tatanoanga tau fa le le se nga le umi ke le ai tatou focus I le vai nga le tatou focus I covers fo I ai me se o le lusi o la nga ruenga tu langa fo I le mariu fa fo se I me vai fa pena pe
E si vai ngai te fi mana e fa lau loai tau tiri fa mai an ne fi. Ole toe fa mautua tua ole topic leo tata noa le nei fi. E le lei lava le malama le loai o mea uma. A fa pe fo ia e te fina ngalo e book sale appointment no se tala noanga lava e fa malama ia oe. You don't have to sign up or anything. A fa na ole fia malama lava male fia ilo. We can do that for you. Ele fosia le au nanga le cover show. But yeah, e tele lava ia tuainga products e tali mai mana o ngā ese. So yeah, that's what I want everyone to know. And yeah. Whātai, contact details. Whamole mole, opening hours, closing hours, when, bo aso, and whain tātou watu e whamole mole. Ola o numera lawa o te loa tuatu I lunga o le o lua tolu lua ono lima fitu o lua ola o iai fo e ia le oval silau ngumela oval silau le company e te fiso tae atu ai pea le ISO credit, and there's also an email on there. O le mata ofisa olo o iai I oe le sefulu fitu Lambie Drive Manukau o le building lona lima e iai le mata ofisa. Or the opening hours is 9 to 5 from Monday to Friday. But yeah, I love us me mana wai fa te tau le insurance. Yeah, message mai pe vili mai. Tautai lava. Malo whaatai o le tausala ia hana mai le tātou o unanga tau insurance al cover show. Mo le whamalo mar whaatai le whionga le li purisilia o Jason Venu ma le latou ofisa ma malu. Lena matou o nei le fiafire ia taua to a tele ia o tamaitai to whaafine halo foi me whanau Samoa o loo ngā rurua ia me se foi o tangata atu Botol Pasifika o le si vahenga ta matautia e i foi le latou team Filipino oi kamusta po kayo sa iyo nga lahat maramlama intindihan siya Carl is a Filipino Pinoy na siya ang balakbad na Pinoy. Ya, tatou mo whaktaitele la vana mga yor kau karafa Filipino. You should ask your boss to hire me to come and do the interpretations. Tatou wor malolonga. Foi mai tatou malolonga. Ole a tatou wo sao mo le tatou whaataranoanga malisunga ya Sam. Masiona to lua ya sivai. Ai whapea foi ia le toa fine ia Lise Marie Schmidt pei ona tau si latu le umai ali ungar whamsinonga whasa olo toina umalato mai morianga e me se fo vaenga sa a fia il tulafono tatou on malonga a foi mai whai tatou whatanonga marsunga ia Sam e me se lato ova. Tupu peltani toe fajalo fatu le taliu mai o le tatou por kalame malo longa masane nei vanga le fiafi pe ona u faiatu e foi mai loa i le tatou wa malo longa ia ona tatou wa fela ia lea se I fajala noa ia le sunga ia Samuelu po Sam o le ingoa tasire nei ingoa o te loa ese mai le ingoa o le tupu peltania o Salesa
ke lo tasi le ingoa wo matua lau I lo ai le lalolangi anto o Samoa. Ia ona ile to namare la ina vaenga sa tu lai mai fo ia me sea le hit and run fo ile la wo runga o mai le so le la vai fa solo le sa I linga. Ai mo le uru ai taimi o le ua fai ai le tatou fa tala no anga le nei. Talu mai fo ina fa tala no ai lana mo li mau. Lua tausanga ma le valu masina talu ai. Au te fie fai lo atole o mo wa tatou uru ai taimi. Sunga ya Samuelu le au piki po Sam. Ia ai me se fo o sio na faletua ia si vai. Ia ngata I leo to fine ia lise. Ia Marie Schmidt e lungo le tatou proklame le vanga o le afiafi. Ma lo le soifua manuia I lo tau va se tolu. Ma lo le langi mama ma le soifua maua. Lise, Sam, ia whapea ma si vai. Ia la tatou ama tatou sa utala. Ama tatou sa uwhaafesili Sam. Wa te lo lise ia wa ilo so I lunga prokalame wa tele taimi e fio mai ai to fine I lunga mafai tatou fa lau lo fo yo le lu sa linga na meto a Samuelu o mai oi le taimi ya le mo wa le on wi on le lo so bai dia kun ma ro si de o mi mun ya puede ma fa kai ya sai po I mole mi po sa ka ko bala I awa mo fuka fi e molia ko le nga fa ke le ya pena ko e sei lo ya me sei da mu sa bo pena ka fuai mo fuka awale a mo ka mo kwang ya yang le mo pena orngi Daulau kalau dia mau kang aman hukum, ya fakas koi ai, kalau ya siapa mau ya mana, walaupun main masa, ya malu ya dis, boleh pulang apa, kai lele apa, ya lafo ini, nang lango marco kapoi mas, pernah aku lo famo Longi ka ka papenga o mau kan mafang kai mo mi mo papenga ko nga lele ko mi se sio ai ngam se fanga alo fo ile changale mu pape ko ngi FDF ni ko to mengi kai mi wa ngafi de sa oi de aso mafu alua nga mo ile aba mo kala I ko mo kam ya ko mo ya lo fole ko so soang ya ko ta mo ya lafo di ko lo como na ko musia pa pe nga ko maaw ye mo li kede ya ko le nga fa afkai romi fa ka wa ai mo li ko fa ai kele la ko wa nga le ko lo ko mo e mo li fo le nga fa afkai ile ai pa ni sai fo ma ka ko sa pa pe nga afia ya Yo enanga au fa kasi dia poma na was yonga mo dia pwede nga fa afkai ilo ko sa ko pale fa penanga ko unsa ia yero kali dia po o kali dia po ela ko pasang mo dia sa fa penanga ko kalau ai moa ya misi ko ruang fain ya ia yang ada dia po penanga ko sila fai ni ya so mulai poin orang pergi Samoa ya masih foi aku mau main masang ngayalo pada aku bel fa ngoi teu mak ngi foi fa ka ba ya ala la bisa ini malam ko dia ulang ale mulai poin orang fa pergi ya so itu ya mengwil ya Aunque vaya con igual le van a fiesta que fa fica ele atunu ai malo sangwa Samuel okay lo foi wa misia vai lengar kasala ofisidi ala wa makwai sa moku ala fa fica kele ya aula ngona o tangata fia wa mafaiona ai se ia fea kupea nga ia uvae nga uke fia faafsidi ai ia I so langona
Ya ona ai me se fo ia se fa tu fa pe fa to fine ya lise o ke loa o le kele o kaimi ko lo walanga ata tu tala noa ile tala anga mal history o lausunga e le se tangata e fo le alu fa pui o te loa o le wa sa masani i taimi mua ai peitai o le te tau fa fesilingia so langona i lau rua kausanga mare varu masinga lenga ila kuangi SMI kaimisa masangi nga aru o kaimisa aru mo ya ele ilo tele o tangata ele itapua ia tele o ni tangata a ore kaimi le nga kupungei ona o lau moli mau se mea sa eva ia o te ilo ina le a fu ilo ngona fa fetai le wa sangi fa manuao wa o aso uma makaimi uma ke kua i laite tonu le potu o tau fia po utai i tanu malala te loa sa walo ma fau le tapua inga ale atunu ya me se foi o sio fa le tua ya ai me se foi o le chailing o le nei vaenga o le ami tonu le lawa e foi mai tua ke lo lawa va ya oi ana ele fa ka inga ele loa tangata sa e fa pui e tasi ar va ia tangata pesa i Amerika pesa e ni usila po Australia fatu le suinga langa o aule fai mamoli mau na ta fa tala noa lua male afa tau sanga taluai ele o foringa yo la sunga nga uva ia ku yai i ka fa karngong ar kamingi so le pese tangata ya ole ase langona fa fo wina ese mai lau fa fetai ya ole nei taimi wa mai ama ia ile tuli na ole o taimi o tau fia ma so langona fa fo wina o se tangata fo Iya, baik lawari siap. Jadi, angonga siap dari mau tadi, mai lau fatui pui. Ese mai mau lau masa tadi ngau, ekele aku masih ngau kaufia, ilo masih ngasa fatui pui. Oleh sesenga lah ya ke, mama kuali kele masih ngadi lau mufu. O le ka po ia me se fo ia o ko fele ko e ha penga ka lo ile a fo me po e moli o ila ko ka sanga ia ma ko ka ri fo pu ia ma ko ia po i ka fo pu ia e lang mo fi ia mai ke o mon ma fo anga nga o lo mo fo ku nei o mo fo e o mo va va mas isso que me diz que não confia aí não me foco lá nem não confio mo le mo masi mo le que não sala mo bo só não ko far pico esse lá polo mai polo ma paula ne dia le o la ngila ka o que ele que mo foco a me a fora né não foco me me dia ko lo ma olha ko é espera me pouco o dia me nga ngaku mawar fa ko ya mai se fo fa mo ela de que o pamo ya so ma pungi ya so du ya mo ma pungi ko fu ma wi wa ma ko ku fa ka sia mo na mu ya la na ma pungi si o ma ko pa mu o sa mo ya penga ai na ngo fi ya ki malo wa sui ya o langa ngau le sele pa ku mane kau e mama ko ra mo fu le lo wa no ko ni le lo mo le ai o peleo foi lá o aluguel ele conseguiu para ele foi como show e sushi o lá que é que o como é algo pau é foi o marco foi ngai foi mau ele afiou uma foi kamai kai farmasi ngai asa angkalas e mole foi jangan apa kai e si afiou uma kamai kai farmasi ela foi ele vai fa algo pegando uma meia e o que sa o reação sa o ia mo wangar kala ia la ku fa pe o ko foi a video banga mai ia de suma fu ai mai ele mangisir ma ko vai ngai o afia ma ye ia ang wala la pa kali nga pidi dia sobat de ia ro si vai ngai ma ko lo ia ele o mama la mai ulang ama malu ia ai fa kai dia ko le bố mà dạ o mai le e vango
Mangai dia ko mai kai fam singo ko penga ngapuni me dia mo kalai ye do o ya sei kia sai ai o kario o karsang ala ku amai che foi bo mai masang ni mama ya mai che foi ya au ku fele ko e ngalo e kia u fai fi au ala yo la ko wang sa o wan kalami ma lu ngau kai le fatui pui au wan mo in ku kalami ya kalau ngai ku si kai mi ya o mai pakakalang mo ngai kai fi au da si pai fi au ma lu le ai ke we ya ulang si ua malanga puspa ia nga mai ko wa ke mi fai ia na wa fui bai au ye ka fi ye nga le la mo ma ro fi ia ya ko ro nga fo nga le mo fai no o mai wo mo sa ko nga pa ka se ke si ko wo mo sa pa ma si wa ai e nga ya si ma ko malo o Shalom kapal ya mulia pulava mesi malaika ia manumuai partia man fasalafai ia mulia pueda ngang faskai kelo ngai mur ka kova kelo ngai mur ka kova lo usau ko dia lo usau manga pa dia puai ka kova ayu ia mulia pueda ngang paket o vai atua matua soi asi vai au tafa ma dise se taimi au afe mai alise ia ai saungo ia wa te loa o lau susunga ua fai ma faalongo tangata i lo si ufofonga a o si vai e dei faalongo a ma faafofonga tere na tunu si vai ia o mai oe le nei taimi ai mai se o le mafutanga ua toe le mafutanga ua toe so ma faawau ma tamao ai inga le o sautua ya halo kain mulai ngomong ya karpong ya mio ulang ngomong foi sia mas mari oli ngomong ko isa kamare ainga ele fai que querer o forma ne ngal le foi ingi kapo yengi ngi vai kain ya e que no es que esa cala o peca que se calabu ya molia cuatro cae ya como vole la ko se soagi foi ya ma oi ima macau e que como é que eres un clama malo kai moyele maukala ene le faida calabu apure malo fatai o lea la fatoa o vai tino alea ile I ila mai o unifo au lo le o te vai atu wai le te mire nei ai se tatou atu lise ia se au mai asa o esa wanga awa o ele isi tangata ua tele upu matala le atunu o tangata ya lolofa o tangata fu ye matua au mai au vaku le se langona le wata le sa mala le fionga fa masino kilia uma me uma solo fu uma me uma matulanga sa tu ia oi mai se langona le taimi ya pa China se le pansi ya le partisa mo o sa lo ile que si no soy mai que lo de la mona I think I always try to avoid the question there right from the beginning. I overtake me online out to my profile to the possibility I see but the mouse itself for even they have fought hard and then they gain victory and then they come back and sit and fight for Maluma. So sometimes I sit back and reflect on the journey that I'm finding. The power of Mona is overwhelming. It's just that mafai. I don't find I'm tired. Because if I say I'm okay, if I say I'm okay, I would be lying to myself. I would be definitely saying to myself,
I'm not telling the truth because of course it's all clear and I'm appreciative of what the decision I have done mine. But ako makupaw pero so no masarila so no area to my there's sick my eye and I don't like because of the journey didn't just live on the outside of the journey. If you pass the mom, that package I have to carry because it was just my own intuition, myself that I wanted to serve to help. But I forgot that in doing so, you're bringing the whole community, the whole people that you love dealing with alongside. So right now, I'm still trying to process because although I want to read out of my kids there, and I still have one to go, and it's still going to be the same package. And because and dragging your name to the mud and also trying to keep you quiet and trying to keep you silent for something that you believe in. It takes courage to do it. And I'm grateful. Exactly, get affected by the decision itself. But sitting there and listening to the decision, allow my la solemnity and then carry on and say that decision, you sit there and you wish that the whole of Samoa was in that courtroom to listen to that, because she didn't actually drag the victims of all this or a city mako, a city to I thought with the man. She literally spoke about every good thing that revolved around us and those that have a complaint. The incident itself, my content to the main case actor. And I sat there thinking, I wish and prayed that someone could have heard what she spoke, because it came with conviction, it came with power, it came with authority. It came with love, compassion. It came with the whole package. No matter not all the won't be saying of the others, not all join not all who I know surviving or confess to surround. This is the whole package. When I took my decision here, she spoke on young victims, and she spoke on our sides and characteristics. So everything is there, black and white, and I'm grateful as Siansa. But like I said, it's an overwhelming experience, and to them out there, and I'll be grateful, and I'm grateful. It's in the history book, and we'll continue to do the good things for our country. Malo whawtai Alice ele whinangalo marama te lo fo le langona le na tasi ala whawsili te lo fo ele peno whatele umista tau whaatara noanga o le a o le alu I tu loloto le whaatara noanga ma Samuelu e pei ona tele na saili I aia wanoa o nisi o whaasala lau ona o le utei loa mo marama lama o le ta oto le loma ia po o I le tūlanga o se whaaua wina o le keisi le nei langa o le alava ta'atia le hit and run, which is o nai vaenga ia kongekianga I le case. But so far, Lise, I lau savalinga I le case lava lea, do you think o lala ua wavala mai se ata o le saunoanga le fionga le tamaitai whaamasino sunu ia pesa ili e tau I le tini le sa ilinga umo vaenga ia mo le amio tonu. Le ua pei wo si taulanga ai o tou ia tai moina mo le nei tai mira so fina ngalo o le ua
ta oto for the good cause e sa ili umai mangisi mea o whaalilo lilo ma mea uma o le pe o tau amata mea e sa ili aile ame o tonu se ame se saunuanga. I think it was good that all these things has happened. But the only thing it could have been done better. I'm not going to talk but they could have had to go through the elements of our charges before laying the charges upon us. One thing that I picked up from the decision that Judge Talasa was whether or you not told molia or not told it was meant for the police to investigate, to help and to assist in the investigation. It was never meant for the court. But unfortunately, they just grab all that and charge us and take us to the court. They have nothing to stand on. So, if I'm wrong now, like, they failed every time, like I said, it's good it happened. And I'm so grateful in the sense that I've been there. I have gone through the system because I realized our system needs a lot of criminal. And there's a lot of things needs to be done for our police as well in the side of investigations, because the skill that it was not up to standard, and there will cost like lives and good names of other people were involved with because they didn't do a good job on that. And I'm great and no kind of formal because now Judge Talasa has given the opportunity and now we have this time to face the reality of who did it. Because of living a family, I have to say that. And it cost us a lot of money. It cost your people because we're able to get our cases, to fight this. Whereas just to issue every day, charge more than that. Unfortunately, that didn't happen. One person of what views and we ever came to complain. But how many other Samoans have gone through the system and the system failed them badly? Because all those things, it came to my mind. And I don't want to keep quiet about it. But we are center. I know sacrifice is a big word, but to do something for our greater Samoa and for our generations to come, we'll get there. But I'm just grateful for fight and fight through it, and then that's how we see. But I think if everyone could see that we are one people and we only want one thing, is that for our people to get justice of everything that we do, just like how we wanted justice for our name to walk up again. Malo. Whawtai, lise, ole fisili lea, o te whimana oe a mai sau tau wha malamanga, o te resi lea tu eanga tonu, o te loe whitoi tonu anga i a Samuelu, i a Sam, ma si vai. Ai ma se lava Sam. Ai o te mana oe au mai isi nau wali ngā e tau whawavala mai ai, pe a whai e mawhaina e sau noina. I al vaenga lea, ona, o lea na saule i unga o le whaamasinonga. Ia, lewa, le mani tua inga mani ma fau ngai fa mauni ai la fionga le li palmia o lio ya me se foi o le fionga pula ya e au fie foi ma o el to fine tu lo se vangai si au misi kasi foi le lau saingi le nga le pe na fa yela mo lianga ai tu sai le ye foi se fa maungi nga ai o le mele to facilitate ngata. Ona o le ia i le fasi ua le whaamasinong o le whai unga la fionga talasa e whaamaoni ia morianga o Samuelu. I whaamatalanga defamatory fo i lea i lunga social media.
o le mafuanga o fisili e tuai leanga e ofo ia tea o te fia manino po o le fai unga le na e au fia i mara mafa akarangoanga ma Samuelu ma Sam leanga o le pia generalize maile a mai ngole le o fai tau atuai foi o nai fa ma o nia maile ia morianga pia tangia mai e io e fa masino e le sa o fa matalanga Samuelu sa fai lungo le social media pe sa tau fa tu lo le upule fa nga fa tau fa leanga o le la o ke kau fia fisilia ko wa o ke ngofo ma o le vaenga le mo one day fo lo no winga ya fia i mar fa tanonga le sa fai ma Samuelu ma a fa pe ioe o winga la ya kia correct me if I'm wrong ya kia ula e faisi kau longo le o le tūlanga le fa fonga mai le tunu se manga se fisosongi mai afa mole li se e mafaina e tau valvalia mai ia tau fata o tole leia ia po o tau malava fa mole ke loa e au ia le tau ia whangalongo ole umai a kalasa le woma ia kia ia ele koe karea lo bai kalasa mai kai whaosin o e afia mai mo lo wan mo le media e ole e lua me ma ko e mo dia per mo i kala me ka fa ka mo anga sia ia mai le amakang ia mane fa to mo anga ko ile ni ngan le o tau lo vita ia pe ngana lenga wa mo mi mo mai ka mai kai fa singo ia wa mo dia mai le fa fo anga mo dia ita o me ro fa so sa ne mo ole social media fai lang ya ole sila ni male o usau male media pa kala mo ai pa lo kelele ya le ka u pa fa pe o murianga mali mo le o ulanga ma lo fa so sa ai ya male si murianga o dia ya ya pa ma ngi me kala so ole murianga le ngai le i le fa pe le fa yo fa kalanga fa se ngai ma duen fa ari ba le malu ya pe ku langa sa fa ilo mai mudia ya ai o ka kile uma lo ma lo kala me kala se yo ala si kala fa me kala se kanyo fa unga ko le lo ya laudi ya me se foi kulea fa ko malam ya ala fo le la ku ka sa pa mai kala mai kai fa si ya ngasi pa ya lo que eu pe que fulia ser baale pa mai fulia ser baale ai fa pe mai a ko ole fulia ser baanga ko molia de wa pe fa pe ka fa si ko fulia so la pe ko mai kai fa si i o mau o wan ngai ala murianga yang fairi ko leo ia ai ulang sa wa ia ni ko ele ka fier fa msinga ele ka penga ama ele fio ka mai kai fa msinga ya sa alasa leva ngo e su e ai i lunga ba ale kang bia i fa mau ia mai ole kua e si le fiera mi ko ele si mela fa vai ara mi ko ne si la mai sa mo le ke o sa pe mo ka fa kai fa ko malala so ila e fudi ba ale fa mai ko mai kai fa singa tuli esi me ngai la mo mai alo fi ya mar wangan fa kai ya ku sa ko ya mo se ko ire o fere ko ya la ina ku kasang e ala sa idingo la me ko kai yo ku lang ngale mo ko ide spam kala ku kular ya ti ya kai lava se ko na fa si yeah it's gonna help on that siasa ono le na etsili mai because in social media pro lo wat ko sa usam ni mo le Tautai A'e na mafuaile pa mauia i simon yanga yeah, well, basically, you're charged on the using harassment using electronic devices, whatever. I
Failuma charge. And yeah, it's got to do with the case. It's what Sam used calling the island people said to know and long murderers. You know, he specifically called them, you know, Inualapokalami. So it was what he said, but it's not the program itself. Okay. That, but it's what he said, le mafai, because ele is the name from Samoa, from Molia, they commit these crimes. Yeah, so it was, you know, in fact, Tautai A'e has been very helpful for Tautuana and Tautai A'e Mako case because 11 videos were played during the trial. In fact, it didn't come from us, it came from the prosecutor's side. And thankfully, it was a win-win for us because it was just one interview. Repeatedly said, calling them murders. So, but other than that, that's the only thing that not being convicted through that. Misleading for this, you know, but other than that, it was nothing. Faftai tele lava, faftai Sam, faftai Alice. Lela o matua ta bavala le manino le tulang walanga na fata tali se lao le nei tau te afifio mai ai. Se taulono winga o le issue wa ai lau moli mau I mea na eva ai I le hit and run o le kamaranga le ka oko per sa ilinga o le amio tonu. Ai kusa o ngā pe waru wa sa wai kua male langonga fo ile le wa pe wa siua wa ka wa koi mareska nga ka pe o ia le nga a wa vaenga le tau na ave pe famasino nga e fasa o me famasino nga tulanga le o sa ilinga yo le amio tonu hit and run e pe on ta fata noi o la ta la fai to o vaenga le fa tai le wa manino ma te vai ia o le no fai une nei pe no fai atu. Welcome back. Yeah, I lungo tatou wa prokalame. Yeah, also for I whafdaima fia le loto wa maua le urua I whaatatala noanga le nei. Yeah, as a free man, once again. Yeah, I tua. Lafo atu le wanoa le nei whaiu. Yeah, ele le yarka I kaskasi mea o tangata yam whai maisina ana ta maitala whaiu ma o ai fo I tau te fia alo lo whai ai matulanga uma te tala le wanoa. Ioe, ma moli ai alo whaanga whaiu. Ion tatou tau mawai lea. Le la amaka mai asi vai. Mea kwa sau whai asi vai wa makua. Ioe. Fia ia asi vai. Le nei vaenga le. Ia. La foatu. Maua le wanoa. Mori alo whaanga. Ma whaftai whaiu. Ya kaya soka. Ya. Kaya mana bawa. Kalau saya mau lihat pakai ngayu aing nguyuro pengang pakai mai foi. Ini maka aku nefang ni kan. Ya boleh ni ang pakai aing foi syukur bomol. Boleh lakukan buat ingat. Ya, boleh pakai dah mau Samoa. Kalau aku yuro lupa mai mu ia makong. Kau sailing oleh aku. Paula se pakai malo. Ya, saya mau tahu luka baile Elise. Ya, mau dia kualem pakai. Ya, okusa mo, sio pilih yang mau bamau. Piala masih kafol ni dalam yo penang. Yang mau dia kualem pakai. Ya que o vou mai masang yang besi pun so aing ko fingi so ko ruang ingat ko mo kuli siapa fai yang ko rum siapa dia mo molia ko si olo fang ya tindaku ya mo aing foi ingai sekali sila alu fa kile mo ko ya como ya lu fa le kuah lafo magi mi mamaku. Okay.
Jam, ya, lise. Avakuia ya o ka pekengi o class, avatia te o class captain o ka kovasenga e fai umaya. Ana ia la se upueni masu le faputai ia e whaaleo atu lava ai o le taimi nei Samoa a o te io le lau lau nei whaia watu na mai le tua ia e watu papitua ai se faputai pa le lana po e le ni tangata o te ioa o mai a faputai e la ku mai le tua pali ia le no mai ai le matu kes pa lo matu ne le fatu palu mai na mai ia e ao lava o na matia na faputai Samoa ai mese lava ai le whapitoa no papitai i le tapuaina al shetato atu nei ai mese lava le tapuaina ta pale pia o fast supporters fast and o te tali tonu o ana le se no fo i le lau malo se te kono malato lau afono Malato komiti ele mafai o na mato mawale siri na mafai o tutomi na mato luga papo ya se tato no konois to all the states in te o misi ata o Australia America in Samoa ya mesi for o New Zealand Tautuana anywhere around the world for ya tato past borders. Thank you so much from the bottom of my heart. I'll take Lord, the water to tongue team. My name is Sylvia, happy to see you. Namatamu, Fia, Loma, I'm a fan of Loma, we are a tattoo case. Liasata to me, Mahamai. This is not the end of it, it's the beginning to another great fight for justice. While I'll take name, I would also like to acknowledge Tattoo Fight Out. I won't mention their names, but you know who you are right from the start. Pakitaiwa na letama, Pakitaiwa na letama to umana. If I'm time for it, it's on final to Sadimana Newton. I would also like to acknowledge the support, great support of one person with your sister. A former to Tasi Market and Daniel, especially Auntie in Seattle, Washington. Thank you so much for everything that you have given me, that you have supported me with. But time for taking my time in my eye when I needed someone to talk to, especially going through this whole process. Special thanks to my family, to my parents. I know I always put them last on all this because I don't want them to be in the limelight. I don't want them to be affected because of the choices I made. But I know their support was always there, and the love and the care. My sisters, brothers, and their wives and children, I love you all so much. And I would also like to extend my grateful support to Anastasia and Fu. Thank you so much, sis. Thank you for always cheering me up and for always saying hi at times that things didn't go well. Last but not the least, there's a special people that I wanted to thank, but unfortunately I will not mention their names. But you know who you are. This special couple became my parents throughout this 2 years ordeal. Thank you so much for taking care of me. Thank you for loving me. You know my heart. You know how dangerous it was, but you stood the storm for me, and I will not take this lightly. I will support you in any way I could. And I will also be there, always be there for you too. Thank you so much, TNJ. I love you both, and I can't wait to come home and hug you too. Thank you so much to the people of Samoa, to my villages. I won't mention because I don't want that, but you know who you are. To all my loving fans and friends, thank you so much for your support, Samoa. And this fight, and this is just the beginning of another great fight for all of us. Malo whawtai tele tatou whatatalanga mo roi taimi. Peano whai atu fo isa moe lau whaafumaua. O ina mua tau sila ili tangata sofa ia Samuelu male mori mau ua longo a
ia ai mai se fo yo tala wa sueni ai le sailinga o le me tonu ma fo ile maliu o le atali ia tu au ma o le wa sa loto o lana moli mauna sau wa ve ma me o sei tia ia lo le tulafono fa tai le tua o toi fa alia na me tonu le o toi sa loto o ia ma o le amatanga le fo ile o le fa wa wino nisi o me sili ia mo le sailinga la vo le me tonu le foto si silatu ua saur kanga ka whaafowinga o fōlinga o le au le lei o le kingo i oe peisa loka i o i perkangi ar ka malo ia iai whamania ngā le atua tātou whaatou wha mo le nei taimi i tātou te whiso o te ipea ai alofa te le atu manuia le nei e fiafi tō wha whaasoifoina tātou o malolonga a foi mai whaol tātou proklame. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. Ia, toi whaatalo whatua i le toi taliu mai o le tātou proklame le malolonga po ina ua mai ai le whaatala noanga ma le sunga ia lise si vai whapea fo ia tangata matau tia ia Sam ia taua ia ua isia falling o Sam le ia falling areka Sam isi songa ngaru komo pisi paunga ai sa pisi whawhiau ma ia mana ia lau whaunga pisi whawhiau wana ngoinga e ka kalo e so uma whai kau kuspai e so uma ne whanka waranga ngapongi e sunulu ia so ke longa e ke rea sui ke rea sui ngā mi whori ngā se hotel ngā fwoi mai tasi lea vainga tāua o tate mori mauina i tangata ia ua na o i tonu toe soli e o riska ka ia tati ia o Sam o riska ka no vai tu foi lana case ka foi do pokaki sa o soli kasi nga ka soli ai vai le pokaki le sa maua mai ia ka foi le nga le na pu e leo ma soli o vai se ka foi le ngo foi ku o le vao e le roa ai le o mai kai le ai ma o kai le vai i masing soli a ku le merka ka ia taina o ka ke fa pe se ele ka ngaka o sa u ngoronga atu ala poa pae eu foi lá isso ganhar Samuel lá to ya Sam ti no le lei falling a fia e pa pega foi assim vai so le arngi fo o lo o se senga lo makani pa wanga me kaua ola e arngi fo o ala pipi mangi fo o la arngi fo o le kaua ke taua tele taua ke le pi ni fo o a tail na wa mai ale fata tanonga ia ele se fata tanonga fo ile e tautu esu e ni si vai ngalanga ali e tau ole au ngā ia lai tatia pepo le ali si fufu what's next aina paulo le vaenga no fie loa manino mai loa atili o vaenga ia le nga whamaungi ai morianga ia ai whaftaila le uto e whamanino mai e la taura e lo ke an mon mau lo no winga sa wala nga sa adu fo e tala fo ina ia na pe wa tu shua kele
ia a o talana e tauna avi o le faamasinoga e faaliliuma faamasoesu e latou le kua ingai pai ma lafai a o le vaaiga ai e le hit and run ia o le mea lenā ia o lalava e taoto mo se suesuega lelei o kusia o se monimau mana ia na outou silesila atu ia mo le uro i taimi o le faataua ai o lenei afiafi o le talosaga ina ia o mai o le latou naunau taʻiga o mai se o mo le faafekai faafetai le atunuu faafetai mo outou tai mo outou ia maua le avanoa faafeiloaʻi le fioga ia avui se vese matou faasoa nisi o mataupu laualuga foʻi se o tatou atunuu faaloto i fale e ma se foʻi o kuʻaiga ia ua international i kakou kemiligi ia saʻoa malo se fomanuia faatalofa atu i lau fioga vui mai se o tatou atunuu i Samoa ia e lenei vagalofiafi ia faatalofa atu i lau tofalawai malai a siata e mape foʻi i le suga ia le ataua malo le tauataʻi tapetai foʻi ona o le faatanonaga matagofie le sa matou mau atu mai Samoa nei ia o le agagalava lenā o tatou o le tatou apepea le faamoma le faalo i le tua ona olona agalelei ua mafai ai ona ia taʻatino lanā meotolo e ala ia fitā sa faapea ona feagai ma alo o tatou tunuu ia e le mafai foʻi ona avese ai faamauina pea le faafetai i le matagaluega o faamasinoga i le fioga le tamaitaʻi faamasino ia judge kalasa asaaga ia mai se foʻi o lana matafaioi ia nei o tatou faafetai ona faapele o tagata ai o tatai o faaauau le faaiʻuga le tamaitaʻi faamasino ae leai a ona tatou e ala ona tatou faafetai ia ona o le se faamasinoga foi sa tapuaʻia e ala ma fanau e le faapea foʻi lua tatou atunuu atoa so se vaega o laulatu ia e au mai ai le atua lona meotolu i lona lava taimi tatau asiata ma le ataua e malo foʻi le tauataʻi malo le tapua i le faamoamoa e toi tatou ai o folofam faafeiloa e tui pui mauluga o le tatou atunuu i lenei foʻi vaega o le tatou fesooataiga o lolo foʻi tatou te leʻu mafuta ia sa tatou mafuta o i australia leʻu tatou mafuta e mafuta ia leʻu ou Samoa nei i le agaga faaloalo ia malo faafetai tele le tatou faasoa me se o lau faatulima ia o se fifiaga o le agaga foi le no manatu i se faamae a le faatanonoga lea ia na mai foi le tatou matimati e faalautele nisi o mataupu a o tatou iai lana o sivaisua lea e afea ai ia le vaaiga ia Samuelu ia o te iloa lanai te Samoa ai momosi roa feiloaʻiga po o le tulau pena ai mai le tumu ai o faafitauli ma le gasu ai o le mea o loo tutupu lenei taimi o le a sau o e faatofalaʻiga vui ia me se foʻi se filigalo lo suga lelei ataua le alau mai kua Samuelu o le mea le gagomagaʻu mai a o le mea le tatou naunau uma lava ia maitua ua laganalu alu foʻi sa iai foʻi seisi faatofalaʻiga na umai ia pe faapea e sili atu le saoga lemu laga le ua silasila i meu kukupu o i Vietnam kagaka fasiokeisi kagaka o le la tau te faasoa ona e le na ma le laina e le o faamuta i le mataupu i le hit and run langa o leo o le lava e to be continue le saʻililinga manisi o mataupu e le na o le hit and run ai o le asa o e faatofalaʻiga o le ala waitua ia le suga e Samuelu faamata o le a se fautuaga lelei a o le a foʻi ni vaega i tatau ona fetalaʻi ai le tofā ma le silasila mo le saoga lemu ae mai se o nisi o information so loo ia sao faʻi mai ia e tusa ai o mataupu lau tele malo faapetei asiata o le tāua lava o le lea ua maua le fesootaʻiga i luga o le Tautai A'e le fou faamatalatala e latou e lē o faapea ona au mai e latou se tulaga lava e tasi ae toe talano ai ma toe lote ai ma taupu ua maeʻa paua o lea o le agaga foʻi lea e o laʻu lea tuualalo i le atalii ia Sam suga foi a Samuelu ia ina ia afai o se faatalanoaga e manaʻo ai ia le media
o le o sona fina ngalo fa o se fa tai fa pe pe tu langa ya na tu ile tu fe si fa tai o le o mona sa no e lunga o le Tautai A'e avoid le media le anga e ono toe la langa mai ai e le media ni mata u e ni te i o toe o mai ai ni ona la ngona mani ona mafofo al tu langa pe ona ai ata wai ai tai ele ise me ola fefe ai tangata ia ua a toto alo tantununga i le tua o le tunu fo yo Samoa o le tunu e te fili sauno ai so se Samoa i lana fea loa i ma mo ia o tatu te fa fefe a ono tu langa i pe o la o mai e nisi mal tu langa pe o na tu mai tau atu ia si sila ele me no fai ai Samoa ona ia e la tu ti loe po o Samoa ma la tu ti sila fia fo i ele o se tunu e le angai e te tu lo vai o tangata i Samoa o le alo na hita i fea ai pe ia e na langa mai ia nganga o matua o lo i tu mau e a fo i fautua ina la tu tamawhana le la o tatu mai tau kina no ia tunu la ona o lo la tu tali tunu la e mawhai o na whatino ia tunu la e le mawhai o na whatino langa e tue tupu ale le alofa o le mo le Samoa i Samoa ona o lei e tu o na vai ile ele ma le tunu o lo tanumi ai ele ngata sa tanumi ai o la tu te tulo puti o la tu matua ya fa pe fo i le e ta oto ai tu a ma tu e na sa ina su le tai au ne ia mo se Samoa tu tasi o lo le te tunu ga sia e le ise me o la fa fe ai fa no ia a Samoa o no tu langa va pena te tono a Samoa ua ia i kui ngā le tua ia te ia le se me o la a faina ia o la ulea tali atu tu sa o whafsiri a si atama ale sunga le atau ma lo whaftai le atau so whina ngana o le mea whangi ka ua fo i lau mai ka waku whapopo i le sawanga fo i vui e se a ia si vai ma Sam i le si ko wha o si vai ma Sam o mga serve le la term o mangalo o sa serve la fu va masinga e renga serve i fa si vai fa masinga o longo wingala o leo mai ko o manga serve le la kaimi ma la fasalanga ele se me foi fa pea o le mai ko o fa sawinga mai fa singonga so ye ke la ye ka o va nga ele se me la ko nga e fu la se si kulanga o leo o manga serve le time a fo nga a Sam ma si vai o me ka o nga e kia ma lo fa tai sa le sa no nga le atau wa afu ye o lo time serve o zo le wo manga ko di ko se mana tu mai o le na tafia o kafia la le o ke lo longo fo ye a history kafia le tailo ye ni tafia o ke ro kafia ma ka ki ya le lua tausanga ma le valu masinga ko e fa ngisi masinga ko ru kausanga kafia ale la wala mai lo le ua fa maonia nisi o tua inga ai saule sentencing ua time serve longo winga ua mai au fa mali inga le kula fo wale no va vai atu ole o tau sanga ina amata mai ai le fatu langa ngor tar sanga leo e kakau fa fa pui Samuel fa mai lima le fu fa kakau nga lenga yai ai te ua sau ua fa mali ina fa masino nga i tu lei ma mi o nga lei len fa pe lo fa to fa la inga ole a tuli na ole afa ole lima kausanga saunga le afa lima kausanga e lua tausanga male ongo masinga ai fainga kunga kusa o vai Samuel le lua masinga kusa le sau e lua a tu so lua matua fa mariina le in credit masinga ma wala sanga refund pe aka ko kalango e fa winga kusa e saunga o matua fa mariina la ia le tulafono
ai koe in credit tai marka malo Samuel i le lua masinga pe afua iai le la ua sau ai tua ua mangalo sau ia si vai lima e masinga le fua whatautau o le morianga lea pe a whamaonia ia e peitai o lea sa serve lana wha ua whaamaria inga fo ila ia le whamasinonga wala valea ufa mangalo fo lisi ia o lea na whaamaria ina le tulafono walanga nga o nga misi ia lua e saingi o le saingi nga misi ia ai saunga la ua apalai ua maua e lise le whaamanuianga fo ilele o le solo fua e au noa ma se morianga whaamawinga po le discharge without conviction so o le alala na e leina as of now tau tele oiloa po le ase fuafuanga le legal team ia tūranga le tau sau noa ile godfather pe yeis sorry vui pe yeis se kua pakakua se me maua pe yeis lea compensation ia po le alava tūranga pe na tau tele oiloa te loi paul mele fai te bine na le enjoy Samuel mua ia ele to mamau ai ele fasi vai ngale go faro go go ngai voi male ya tau ia le sa no Samuel na longo foi ele apili ia oi man to le na fai mai ina o banga lo mai na longo ko e vai ku ele apili ku se fori mai lang o Samuel le ngola ia ale fa mai ele o ia te le lona por apili ngale fai e ribong le fa por eso valu le fa me la sovalu mas ina fo ia wa ole afu ole wai ele ia se fa masino ngai le asamale male bana o tangata pili be afai ele o fa mali ina ia to o fa mali ina tu la fono mal fa masino ai ia kala ko ia o ngai lai il kakaro kao fi vai ka ba pene me si foi ole ina ile tangata ua fai ele fai unga le fam sinonga ia tatu mata la le ile tulanga pe ona ia pe ava pe ia la sovalu la le apiti ia tatu talia pe mau le pe o fe fai ele apiti wa ina lo pa pe tuala e a fi ai pe o ia le faia le molia ya sa no mai pe o le tulanga le pe ona ia ya o wa pe o le winga le on fam chalanga mo le ile baenga le tanto talia no pe mau o fe me faia le pili le ai o ala mafu anga o pili wa mafu anga le la pili ai ia le pili ia ole tiuten na fam sino ala to malo te tonu ai ia te ula pai te tonu ia ina fam sino blaba malo fa tato wo le bata upule la wal tato wo bata upule wala wulunga te bidei o le ua faton winna ele afionga i le kovana o le Central Bank of Samoa le fionga ia maiava atalina e nari le faretupe ina ia tau fia uma lava account anisio i la tau e to ono lea e iai le masalo mianga e itua peso tanga il farvelave le tupu mai i Vietnam le farvelave le na malanga ila uri to lua i Samoa ni talavou to lua ina ia o se la misiona foi lele e o e tangata valeina ma fa umatia le o lo se tasi fo i o ali i Samoa e ona au mai mala warunga mai le foi sa fa so ele so nafi o le si vaenga ai le tala atu folo atu te faʻasoa o lala mo fa tau nuina freeze atoa ia te ngā tupe o ala ngā tupe o whaaputu ngā tupe ia ma tusi tupe malava
ai mai se la o ila tau so tanga I se pisi ni si e whaingoina o le una lei rental. O le si vaenga, o le fo ina maua mai ia le tatou mau whātotoina mai Samoa. Na toe taofi mai ia se lii. Masona to olua o le pālangi. Ma sia la tama. Toe taofi mai ia I au ngutu o le vaalele o le a board le va. Taofi mai lava whaaftei fo le betanga ruenga o leo leo. Na la tau toe taofi mai o lea la mafai mafisilingia le tangata lea o ia tonu le whapea. O ia lea e ana ina pe pu lea le pisi nisi lea. O tūlanga o taa vale po le una le rento. O le rento por ka rento lea I Samoa. E whapea mai o taa vale e renti le aso e o tu le lua fe le aso. Tu ai ngā tau ngā tāfo ia mai Europa. O le BMW, Mercedes, tu langa whapena. O la lan tau fia mai e leo leo, ai toi titi a sao tu tono le vaalili. Ai toi tau fia mai lava. I le sotanga le va o le tatou border control. Ia I o le malai vaalele po o le official duty. Ia ai mai se foi o le tau mawhai atu malale official leo leo. Tau fia mai ai la, ia o le ua ia tatou le suafa o le li le nei. Ia, ai se I tau whetutu nai. Ia, o le vuu vai atu a mai umai lunga la fwe public mai lunga o tustusinga nisi. Le sau wai le suafa o le li le wala ngai to tonu la to ono la dou le sau I lunga le masarmianga. Ia e au fiai la maritangata lea. Ia o le na sauni o le amalanga ese mai Samoa. Ia, a mai so rofinga ngalo. O naua I Samoa vui. O laua fionga. O le te whea lua I atunu tonu anei le tupu mai ei mea ia. O Ausitalia. I sini Ausitalia. Ai mai so te tonu Samoa. O la se vainga, o la se langona I Samoa. Le te mini nei e me se le manua o le whamitalanga lea. O tala voutu o lua mai Samoa. Le ua whaatino le vainga lea. E mwhena e whaso mai. Aloha te aseta, ole aso. Tui titia le se vaenga o te mai le aso na lafi. Ole matau kwa leo lo tanga fia ma lo tea I tala noanga. Ole ngata ole tangata lo tele au whapefo ila tu e mautofi. Ona ole matautia matuia. Vaenga la nei ya lo vaia ole whaete tenga lava le nei sa tauna pe o la tuia e le tula I mai vai ka pe nei pe o la tuia o le abe SMI mai ya tulu te tele o ie o no so ga tulafono no mai lola ia le tulu ele foi no to talangia tula ga pisisi o te no pisisi le I vai loa ne foi au mai lunga ia taule o pisisi Ea, pauale e whaupunga le iei, ona e masalomia e iei ni so tanga. So therefore, we'll leave it that way. Dem whaiona o iei wale ngai e a fo I o le ua tano fia. Ai ole, te mile nei asiata. Ale me mo muai mori la ufaftai ma le wha malo a ngai le ngai o inga vave ale matanga luenga o leo Samoa. Ai sili ai ona whaftai le ngā luenga a mata alia. Ale matanga luenga o leo Vietnam. E foi lau mata I le so, I le tūlanga I pe o le iai, ia le afo, ia le admitting e aloia o tātou tunu ule na o e whatino o le whaale pelawe. Ma au tel tonua, e matua manino ma mala malama le mata upure. Ne afo mata ua tau tino e la ua la sala moi le mata upure. Le mena, sa le tauna la whaia le mena. Lona winga. Wa family ina fo I pe ona au mai wa family ina I o news here wa mai mainstream media sa hatunu I fafo wa family ina ia ta ga ngau leo e me se fo I tulafono ina ua admit la vai la ua mo tino la ua tulanga pe ona yai ia ma la ona ina le masias
langona ina fo ile le anganga o le loto ua tala mo ona o men o le fatinonga sa faia ya o lona winga la ele ai la se fa salanga e faia ia o lona winga o le fa fo i mai o tato o tuno e fili ai sa mo la tu langa o le a fo o le se fa sinonga mai so ne molia ma tu langa o su enga o lo wanga tu ne i malo ne nga fa lo a siete ma le ya ta o so le ta tununga lo la ba ta tununga wa o le bai o le te sau noa e sila mai o le te sau noa e sila mai tangata la wala atu o na la atu al fai pulo la fai check di o wa tau sila tu anu lo male tafanga ino o tangata le ala e tau te sila mai ya o sau no fo e nga vuire tum fai vatu ole this is the closest CCTV o le mafai ona vatu lunga tatou por kalame il fati noina le ala sila tu ila ya ina inisio uso ia ia le ia fia mai i tu atole ole fatinonga ole fala vela velia i Vietnam to si sila tu savale tanga fai pulo le ko la ako ole tanga to tasi le ole ile na malangatu la na luatu atu si sila Samoa fa sanga mai o se i marfanga to si sila alu lo male fatino inole lai tau ta mo nga yo ya vai ta mo o pe to fa sanga mai pe foringa mai lai le o madiele e mana to tau fo i mai ya to e ruatu lo korosia ku awar ke ma lo ya yo ya le la ya fi ai le si wa ta si le tanga tale o la le le to lua ai o ma wele so fu o se tasi ya o atali o le tama fa na usa mo fo ya eswafa ya Lorenzo de malu ya ia taua so fina ngalo ile ngayo inga malo ile lato fata alise wa ofisiri le lo mafofa ai se anga ka mo faier kama le eu ese vave marona to lua le na ta fia mai mala valele o ia fo ile fa pe o yo repule ole pisinisi le o le sitala na o mo nei na o tau mo fai so ta yatu atu le o sofa inga a leo ua tapuni mai le pa o le rento a ora man ka vale a ora ni ta vale o le si foi lava enga le fesili ai tu sai le mori mau mai e tangata tau fai meli uma mai na wa vatu lunga e nisi le ngoa le tu lo le rento le e ingi si o le tunu no na meli mai mafai mai o le tau o le ta vale tasi na matu haya ina e lua afe tala a o le fa ta vale le e na o tu ainga tau ngata Mercedes Benz o BMW Jaguar tu ainga ta vale uma nei fa European cars le au mai i o le winga na fa matalanga o le fisili le o tau faia anga kupu o mele ai se ale la o tau faia ile o ese mai maron to lua a wala tile va ver nga yo inga wala o tau fia nei la lo va inga leo i Samoa ia e tu i fisili ma tu i fisili tu langa o isi va enga vui ma le ia tau o te fisili ngia o ai kongo kanga korkiuke kulo o tele fa to le fionga ministale ye nei langa o le fato a atu pa inga le nei a o le rento le o le tau te fia i lopo le ale umi o le rento le daruna operate i Samoa o le fisili lo ma fo faule ia tau ma vui fa mata le io no oso se alert mani ma fo ngo tangata ye kiuke ka vale ngei ile kau fai sau ngei ka vale ngei ka vale kau ngaka e au mai e tangata fa be nei o le va e tunga o fia sa waya langa tupe ele oni tangata a me o leva na fai pisi ngisi ko kongo sa mo am tulanga fa pena amese ya le to so vinga yo sa le ya a po ile supplier ya o sa o ko ingo kyongi ka vale po yo afiai sa o mor kala ngai e fongi passport Australia uma ya vangale a como me nga ren kau so solo mai ma kau ese mo
Ya e pa me fa kai wala nga e o ya ku le pa yang fa orang kala me la ku pasa ku ngi le man ka ba. Sa fa ngo la nga na press conference ngi. Oro winga wa ba ve kere nga ese. Ya o kere lo la nga le e ka ka e ai nga e ma ka ye ne fa pe mai o fa lo fa pui le kamera ya skali e me o trucks. Ya wa nga se kala la nga kala le mai de ka ke lo nga ya ko nga ka nga ka ngi ka ke ka ngo ye ma la ko winga a pe la nga me nga de nga ya ko mo no swa fa nga mai foi ka ai fo dingo ka kai mai me ba la ka ye fatu ole o te ofo ha o le official tute wa na te o te tilo ye lo fe vui ele ya se fa se alert ele e se kau fa masaro salo vo ilele o kanga ka ye receiving ma ki uke ngi ka vale oi le milionea e mai nei tu ai e oi tu lo e ai ka rento tanga ta fai pisi ngi si le ka ke le po ingo kanga milionea samo ola la wa kwal ta mo fu ilele mai sa pangi ai na paulo fa ta vale e fai o le fo tanga ta tu watu fo tanga ta le operating ai te le se masalo mianga a o ye ngi si ku aku a o ai kanga ko le officer ki ke le ngala ko keep receiving me ya ele ya se si o kau masaro saloange masaro saloifu ele mo fai se su enga ngi kanga what do you think boy malo ba tai ya se ta ole bai ngala pa na procedures la nga ula ngai pe ngai ai tu nga ngai winga fa pe nei le la o mawa wa pe no fa to ya ona ole a fo yo fa mtalanga o mai o lo masalumi ai ya bisinisi la le wa tau le la o fa ina ngai winga ma o tau fia o te tonu ho ila e o a yesu wenga sa ala matanga wenga o leo ai be se fo yo ki ke la ko wa matu fo yo le wa ba lu matanga wenga o leo ma le kiute ile border security tatou ya vai ngalani le voi pa ena esa asiata wa oni mori ma woni si o fa no fa pui tanga tele nei ya ona ya lo ko winga o ko inga mala ya ole facility le ala le facility ai ben fa fela ona fai on sau ai fai on to fo ole me wa fa pe o wa lafo ia Australia e te whalipui roi se songa tulafono matu ia. Ono no winga la e whafo i oi le tunu ule na e watua i Australia a whailau New Zealand le saia. Le na whana waiman ma tulanga peo nei mano fwai ala tua i Australia no winga e toi whafo i mai la i New Zealand. Ia si tele la. E whawhelau na o mai i Samoa a le la e fōlinga mai o toi no winga la a whai passport Australia. No winga toi fo ile na tau toi fo ile o fe fo ile o ba nga umala bana te tono le a lia e se su nga tele o le pa pe ona fati no ina na tanga no le wa e sa o tala na o pasi ai le so ile faltava o le ai ma ka vale e ka u se ka sa o le ya ta na fai fa la tala no o la tu pasi fu so o au me con ka ia faltava le retro le ya ai tu lai mai io che sau lagi ko ya tapu cap foi le pick up pe yo se ranger la tu ala lo ya tabale uma anga tali pe na sau no ye o tem tua fa ma mia nata to le se be o ya ole taimire nei ya sono mai ya ui lei wo le vai ka tuna le sa patole ya se la bona e fa ngata no tala no tele le vai nga le a fo yo le kiuke ya ona se anga i pele su nga matula nga vai nga ya ai le se la usa nga se le se la usa cos ia te tauna titule a fa ka fa pui fa ya a fai o long ko se milion ya ai o le visite le la pen fa feona o da fo yo na o
ona le sila fia e la tu sa fatinoina le tiutenga o tabale nei tau titilo tue e ole ale kulanga pe o mai ai ngi ka bale kau anga ka mar kau ka le mai te ne tasi le tu so you're looking at about o le we spending ale over mal million ka mai ka bale ngi tono le tu o tawala ba pe wow o ai tanga te sra mo te o mai ta bale fa pe skeni upu fa pe mas skeni e kas e ai spend ai se ki ngo ko ka ad fa kasi mal ka ka bale mo ngi pe mai ka pa sa anga sa o Mercedes o ka bale o ia anga kala pa i Australia a India i Europa le sai ko le ko mo fa ka bale ila nga fa au tatou tala noi le fia le se vai nga le la tamai madule malo le fa tu mulia ina ile fi ongo fale asi. We have that photo on se vai nga le na fa tu mulia ina ona o sa ili lingor mita upula vale tu lo le fa fonga mai le atunu ai i so tanga na il falta vale ya ai me se foi o ila to running ale ma tu mai foi ele o yese tala wo mato o tu fa pe ole u fa mauni mai ole tala le ya yo lai tau fia o lai e masalomia e so tanga anga ile vaenga le o tu lai mai. Thank you, Carl. So as of this evening ole tau te faʻasoa ya ai ole vave foi le na ole tatou au nanga tatou proclame mal tatou Tautai A'e i taimi nei e mai sio fai le tatou faʻasoa o le tele o le fesili lesi fesili tele le mafaufau o le ua uma atu lau suʻesuʻega i Samoa le ia taua mavui o le ae atagia mai o le ua le itoʻolua ia nau e gogofo i Samoa e le o iai se manatu autu e ngofo i Australia o le winga o whametalaga o le fo ina run atu le background check sa whaingaruenga hai te tonu nisi fo i company Samoa so o lao langa hao Samoa leo te vai atunga i le amai ngole news le iai e whamai o le tatou New Zealand National to Samoa National ai and an American citizen o le ala wa public mai lava i lunga ia le sau o le tangata peise Vietnam le pe sua faya o kona o ia la na le sau tau mai ai o yor siksengi Amerika a o isila New Zealand National le la tau afia le ia mai tangata le tau fia tul mai valele a o le tu Samoan Nationals le ta o mai o le wadi ia le ngau i fafo le anga o le no tau mafai lava mai le aso na fio o mai le fia file i town lela e kausa ili kongu po fea le mafua ile upule mai o tau i Australian fake passport ai sila la ufionga vui ma sunga le tau o le ua tau vavala mai le ata o le fa be mai na malanga mai lava le wali ia le tolua le hitman ia na malanga mai lava i tusfolau Samoa o SMI ai ma Samoa ai o le vala leo au se kalia a ngai Vietnam wa fa mai fo lesi mau e leo Australia no ese atuai o fiti e le masalo mianga na mai Samoa fiti o ai lo ma le tu mai foi la o passport la ia le na travel ai ngai Vietnam le lai te le ale fisiringia le iai pe fa fifeanga obtain ele awali ia ngi kusi fo lau au se kalia ai le ngofo mau i Australia o le maualunga lea vui ma le ataua o le maualunga lea o le meta o le organized crime i le lalolangi o le levo maualunga lea le ye whaupunga lea o le organized crime e matua i organized le e o ai top fo i le whaurulunga
o matagaluega e galu e uma ia walaga o le au mai lava e au se talia le faaupuga lea fake Australian passport o le fesili le mafaufau e faafefea gafaigi palafu faape kokogo o le akugu o skalia o outou e taufeolokai lo kulou e taufeololo mai pe agao niusili asiata ele ser fesili ai ele silfia fo o ele o esa ko tonua ile afo ile ngana e ave itangata o lo latu e ko imegi wa fo yo organized crimes e ba kakangi inga ma pikiar ke fongi kaka o pikiar ke fongi la ke no le ya kaka o langa lava le maka fa yo i ko mo megi yo kengi fa penge o le fai no passports a pikiar ke fongi o le ua vabe anga o mai ma fa inga ua e sau mo le fa ma ungia nga travel la ma Samoa i passport Samoa which is saola a olonga winga la o fake passport Australians ia o le koe sola ese mai ai o passport ia le la a fai mai Australia they fake Australia they found fake Australian passports o longa winga e lua passport o passport Samoa nga malanga kuai mai le ka ku uanga i o i a fo i le ku le la a passport Australia o fake passports e malanga ese mai paso sola ese mai ai male me o fucking oile that was the quickest set of mind wo mai aka il kulanga pe ko longa winga esa Australia esa fo il mele e moli mau ya o le fisili lenga e fisili ai o fea e of course e ngo foi ya o ka ngaka ngei wa o fala ko nga fa pe ngei no meu wa fo yo e ai o meu ka ka yo e ka o lords ma me la ko ke lo le ya le ka ngaka o se kanga kala bola ko ua enga ua la ko o ke nai singa ma fai la so ka inga e lue ko ko ma kanga luenga o le internal affairs a Australia o inga le sa voi me fa pe ilo le ka ko uma ai kulanga ai inga ia wale ele me fai Australia a bai sa kala ma fake passports ai le fa ma ia nga kala e yengi passport fake Australia mo wai alonga wi e lua passport e malanga kwai fa ka wu fa lave ya su elo walonga winga uma kia ye ko ole hotel passport sa mo inga ia ave o se awala fo ile ka ia ile fo ile su anga i ola o ka miro mai le si ku we never know pe ese o ya como fake passport Australia ya man ko fo e pe ia me o a fo yo o me ocupe fo ie kau fa sele silsila le ia le kangaka le masangi e kasi ala wa ai e ki ho me ia sa o so se la kala ai a ku rola ile kangaka fo ie o le masalo mianga i bengi u la wa ala masalo anga ku ilunga anga ku ilunga kilo ia kasi ala e lole pero le kaufa makala inga le o la ngorna dotas ile vaenga pe o e sa mo e asia kale selo sa ya le to ora o fai kawa ku i kengi ngai i masalo e o tapa ia Australia yes ele income kengi multi-million dollar ka tau sing fai ele ngai four brothers lenga me sei kambale o Lorenzo ia makalia pese i ole ona rese o kau fa pe ara rese Lorenzo mo le fenga reach the top la uri era compro ka lenga lo fai le vanga le proper 60 ko lo fai male coconut le la fa pe wala tua lo ya lunga so o vanga le nga kang ben ben ngai kambale elin kamai kanga ka so yes o vanga ho nga le linki le una le male ma vanga ko samo o lo nga linka mai kupe ia nga fai vanga le la fa nga ring fai mi ka bale ngi me ngi
o le makua ke lo kupe ma ke lo fo se kia kama ia isi ke leo se kupe nga ofa ia elin kama group le ka mo ia Mawala u na mawasi forget multi-million. We're talking about multi-billion organizations. Ba taivui mawala to mai so tanga ro develop lava mo so tanga e Australia la so nafi va ve lava le mo sa mo i ko poi me ia le la develop lava mawala no tal no tanga tele so nafi straight di Australia direct lava Australia e te tele so tanga na tu lo lava il fa fitauri nei wa o sa mo la henga mai mo mai mata mai ia o se te mia fa ato ina ni se vaenga ai me se foi o le maliu ai o le foi ano sa mo wala o tatou so it develop lava la le story but o yai tatou nei fa mo ngai i le fa ingo le o fa sa fa i le wali ia i le hitile no e fa now o le me pito i le anga i tua patatua o le mata upulea vui mali ataua o le mea pito i leanga o le a whaatupula ia kusa o lea ora e kama fo ie pie lengi Samoa. Ai o le wari Samoa ie whaakupu. E koe whasi o kia ile Samoa. Lea la ngongofo ai kanga ka fo ie nga whaia whaakongunga wala ngai o lo lato wa ma fau they are untouchable fo ngat. Lea la ua matua tulo sa me mea ilo i ma neitala vau e to alua no e whaatino. E le se fa mo monga pe o mo se la se va en o singa kupe lenga fa ia ai po o fo inga yo la ainga a o le no mo fa matalanga mo tutu mai Samoa na lela o le wali ia e a mai le background o le wali ia e le aingi background ingi kengi fa pe fo le lo involve Samoa ni tulang o tamaiti tulo fai ngā luenga e akia e yo la ainga o ni tamaiti fo ia marorosi o la ekalesia la ule ka ua ekalesia iai le siari mai fatu fo yo leso le nei mato pisia le so e ngol background information o le maua mai o le uri e on kama le kele ko nga kala ngo ko nga ele ngi affiliations ai ona e pe falling mai o le la fai ngā luenga i le tulo le la nai te le lava ngā luenga leo e su e te tonu i anga ile mea lea whainga ruenga muri ai nei ia tamaiti nei o le isi foi vaenga ma tautia vui mali atua o le ua public mai whape nei o i Vietnam le tauti nonga ma confessions a le awari to lua nei wa tele ai ma mea la uta ia vaila tatou o ila le fa ya tuai le tala ile ese o le involvement ale tangata arkanga ka foi le wa masangi me fa akengi ma me fa lilo ese mare me o le involvement ale tamaititi na le leile o langa ai wa fa se ina ono ni tupi le langa o nga maua ya e tau te leilo ia ipo mori mauia ma me wa ke ko ke sila tuasa boa mar fa fo mai o le fai kau ka mai ki ngai mea ia la mori mau tustusia nei ma mori mau tau tino ia te le lopo ye ni lo ia po le o le fo ina mau atu sa ili linga o Vietnam i la tu saloti e me fa pene ia walanga e te taua ona prosecute o i Vietnam i lo le tel tonunga le anga o ola na fa tino ai le sori nga tulafono e ui ele o ni tangata mai o ia ono o lau whaatino i ele o lau wai o le e o le tele i o tua patatua ai e sa ili lava i Samoa le aunga o le fesiri kele la le i ataua mavui o hai ka ngaka kako o yen ka ngaka maurulunga o le fesiri ai a whala wai tele ona o tele tele tonu e mawhai o ngau aku ka ngaka ngei whape ngei e yeiso o tanga i kengi undetected i ko kongo se o kako akungu ma operate dai mea whapengi oi nale whaeto ela utala a o hai fo i la lai ko kongo o Samoa o malama le lei i ngei mea e whai aku kongo o kako akungu
Ya. Ana ona watu fa pena ona mata upula wolu. Ole me siri ona whaitechenga tāle te mire nei asi ata mali ata ole puipuinga o mol mauia. Langa ole te mire nei wale o toe manofo ia i lato oe ai mai sir nga ka lenga nga sendinga kama ia ai mai te whapenga fu ila ko wei lunga ko nga ka sendinga kama kia lenga ole ua ka kingoa ele wali ua lai ko inga le me ua fai ele se me ya fo ye e kaunga fai paki ya lewa esa no asia te mai nga ye we efsota ia ima u fa tala mai o le polenga na li ya tawia te li ale atawa ma la to fa bai malai ai me si fa nga la te lo tatu tuno lenga ole ka mo fai ka ko ma no ma ka ko inga ia ma ko ki kinga al me le ole ole afo ole aisa me ka drugs ko ngol ka ko was sa salfa afi. So these two witnesses, they need protection. Ile kulangan dia ko ya. Bainga dia orang star boy asia kape yengi kangaka. Wow. Anale le PCDC le. Ile asal male sota inga matangata. Le ngata maua mea ya who knows tangata fo ye tono me nei o e inyo la tu la ma mau ngai fai nga malo e me se o tanga lo te tasi ma ya ile nga fa lo batu fa fo me lo tatu te bile nei wa asal fai vai de asal masa ono nei fa bla batu ya tu le mai ya asia tama Ya, ole mele ke makau kui o Vietnam. O fanga ing faonga, o fanga faonga ami. So lai e kau ki kilo Vietnam. Po ai nga ve fanga i kama ing faonga fanga i. A kongo nga lela kau fokus i Vietnam i kama i po fenga wa koi fanga ing faonga. Ai ores foi me foi le ko ki kiro ngai bank le foi no ka fi ya council ongo ni o ke lo council ngai ongo a ke longa o foi ka o so si a sa lo bo si le ongo ka ko lo la yele e fe lo la ngai ka le sa mo le a firme wa msalo le o council o ka ofi o ke longa elin ka mai kupela ko e ran ka mai kupela ko e council ngai ongo yes ai longa a fia ia kaunsa kamba yang fa ia fa la wa longa ki kedeng la o kupe ba ngau deposit ese o deposit ia ese se kupe o nga luenga le ia nga fia la ia le ole mana ia le na ia tatu te tano lava o lai on time le ngayo inga fo ile ua fa tonu ina le fio ngai le ko vana o le fretupe tu tonu Samoa ena ia tau fia loa ia ma isi fainga vave lava ia account ila tonei ia o se taimi fo ia developer sa ililinga wai tu loa mena tu pui fafo ia la wa ta o to leo ile vave fo yo le law enforcement a Vietnam la to ia me se fo ia le o malo lo Australia ko ngeki langa o le wa lu ile tala ave o tunu a ta to fo to tonu o Samoa o te lo fo itasi le nei kasi le ngai ya ala po ale fa popo nga ruenga fo ia le ala fionga le sui komsina mala na matanga ruenga ia mala fionga ile pale bia mala na matanga ruenga tasi la le nei fo ia ale fa popo la vailunga ia ile sa ile linga ma e wala ngai matua taua e taua telele paua le vaenga la walunga vui male tulanga fo ile le fa si fo ile tatu faʻasoa ona oni si fo tatu faatanoaga lea e so mai le afole o le ono o le saoga le mu na paua lea
o le saonga le mūleanga e o lea lo loma le tātou sisi ngā fua. O lea lo loma le tātou sisi ngā fua mo Samoa. O lea e auto wa atu o si a opo ma si a sang. O le saiko ma le ki ka ngia. O lea lava e au ko wa aku wa akasi kai me kasi. E le mamai, a inga e le mamai, tangata au manatu fo i le vanoa whai ulea. Lafo atu i lau o fionga. Au mai se whato whala inga manino foi se to whala inga le lei whao popo foi leo le fionga ia sunga le ataua. Walanga o pokalami le ano ai. O maris furu fia fere mai moa mai le taimi le nei. Ia ai taua fo. Au au uman tatu faʻasoa i pito umo le issues. Ia ai te tele a pesenga ai matua i leo. Ia ai mai se whaatoa fi mali. A wale tātou alo atu. I tāpenanga o le sisi ngā fua mai se fo Samoa. Leanga o le me pito i leanga. O Samoa lea e afia i le me leanga. Ia, la fotu la vanone lau fionga vui. Alo va tea siata bat fa fombere tunu wa me se fo i tapu i ngai ale ataua. O le so, na mafai lo i ai ma le komesina le tumau. Le fionga ia sanga na ma tulos wata se tono le lifi nei le so ia sa mata le noa ma fatalo fa mo li fo ia le fa malo ma fa tai no musu te e o se tala i le tula mai pe le fa le lava ia ai fa tai ia mo i le ma fi lo inga maleri ia na molia ia le filenga ngol fa malo mal fa tai ia e tu sai o la tu fo inga luenga ia o vai ka tonu ale sa pa wale o na o foi ai le fionga le komsina ale tu mau le fionga ia sa ia fa malo fa tai le mai te watu lo tu por kalama mal tu la ngai pe o le ai wala te tata ia o tō whai vai manu i le tunu i le alo atu le ilana pailunga ina o tutukas. Pale o le tau. Ia o te tonu fo ia e sa mai lava le a fo i le positive attitude mai le fionga i le komsina le tumau. Ia o te tonu fo ia mitu amoni mwhamau ni vai ngale te sauna ia seta wai o tauna amata mai ai i le malai malele. Ia fa manu fo ile tunu ole amalanga mai te tauna lava o sai ia pe a fa ia a umi se process a fa tino ina le mala vale le mal vai nga tauna ia ile mala vale le ia make sure ia le titi fo ia le malo ina ia mata tu wa tangata ia mai tono ai mai se o ngai o inga e ai tangata huli le a umina tala no te no fia wa ya ba matana ba ya tua wa minoi solo o minoi so ya le na wa fu ma ina ya be o ringana ai o le fa no ngai asiata pe le sa no ya malu ku ya tatu tu tatu tadi ngama lo na fina tau ia mala vale le sa ia no ngai le fe lo inga fo ma fio ngai min stars lo malanga tu ni ba ia sa ba tu filo e foi mal fiong le mai tai sui pa le mia ia te milan te mo mai le fiong le mai stete bu tonga il tanto wala vale le aswana ia so mai malisi malo mai fafo ia te vai tua il matalia o le tanga luega ai te tono fo o se test che le lo vol che caga no le o le va ona olo palaina ele tunu ono tulanga be o tula mai wi ai na le ato to ma le ai o le sile ona tau ia le o baba ia ai o i la bala ia o le a tula mai ele mtanga lo ngai lon fale le wa aftai le wa mai ia te mila le te ia to wa te mile i le mai ma le na la te lunga te men to ai to wai le fionga mai stete tu potom ia o le ya taua ma siata le ya se suta tu fia ba ai ni tu la ngai SMI nei i lo tatou mo ngai tu tasi tatou tu na fa no ni te lo so fu o tu ama tu na ia sa ili se malo to eso mai le tatou alo wa
na whapeo na whao e sea e pala whai ngā maru e whawha ia ai tatou maua se tuto tasi le nei me se foi o le tuto tasi mo le nei mo tu lai mai ia ma whaafoina asiata ma le atau a masalo e o la moli maule nei mo le atu i le i o le tatou tunu o ala lam papa au e tunu i whawha ma tau tia le tapenanga ale whai ngā malo te lo vetu no whapeo te wha au whai ngā malo ai o le winga o le whapatalanga i le ese o wa inga i lea taimi ma lea taimi kau kia le kapenganga o whai angai e whai ngā malo o lo tula i nei ai o se tapenanga lava e langona i le mo o le roto ma le nganga i fia au mai le wha moe o Samoa e lo nona suma le whaona tau saka ia le whangia le tua le tapo inga le tātou tunu e o le ale whai no malanga mai le tātou tunu nei a siata ma le a taua ia ai ia o le ava pia fui o na fiti ma po le whala ma ula le mulila tapo ia whaiva o le i pāle mia ma le whainga malo ia i le nei tutu tasi ia sikisi la i o le umo pua me anu upo koko ya ni su tapenanga le aso taia fa solo atuai ya i le aso tonai ya ma le aso safo ya ai a fua ya ona sisi leo le tanga vai sa lo tonga o tātou tunu ya i te fau ya fa solo e ni su fua ya alo fitele tu tātou tunu ya ona i visi ya tu tātou saka eu ia ina matu ia fa ala me tula mai ia talo pe mo la tu nganga o alo fa da o tātou tunu wa afia i nei faʻasoa songa ia ona o le fili ma le ti apolo ia ma le tupe ae faaleaga mea i le olaga o le tagata ia alofagia foi e le tua lau tou mafutaga paaiu ma le tatou tunu ia iai pea leaga lelei o ai pea le tamaoaiga ia urua faagana ina foʻi o urua laulu faiva vae atu faafoga mai e le tunu ia ele tu lai ia wale mafutai mo tatu tunu ia foi mai mo se ola ma se malos ia wani se foi tu te wa tatu tunu mo tu ino Samoa ile nganga tu mo fa lo so i fo mai manuia a te tele lo fio voi a te ona o lo sao ma tatu fa soa ia te lo foi le atele ni si o tatu o tonga mai le vai so fo e tau ala mai foi ia i serva no e te mo le tatu te fa soa ni si o mata upu ai talo soi fuar fa mo fo so tato o tuno la mai mo ma tato fo e ni so tato o tonga ia mai so tato o tuno i Samoa ia maru pui pui ile lofa malanga le tu tato fa to fa mo le taimi alofa te le tu mo le fiafi God bless soi fu ia tato wole malolonga pupu a foi mai ia ona fa fe lo ila ia o le tato wa tama ita tau salamasani ia po o le fionga ia te filau te vanga te vanga mo le tatou community watch e le vanga le whawhi tau tele i o le tatou community watch wha mo le bole tatou watu i tatou notices wha mo le pupu lava tatou notices o le neivanga o le vai a fiafi mua lava tau te fio atu i le toi wha manatuina o fuafuanga o le tatou lava se ngā fua ia mo tatou i nei au ki lani ia can we have that wha mo le yes o le whaamanatu whaamole mo tātou i au kilani. O le tātou aso sānei, aso tolu sumaritasi o me, o le awhai ai le tātou whai ngā lotu i le tā o le wha, i le whale Samoa i mangele. Taita ia le whai ngā lotu o le mafutanga so o whaatasi a whaafea ngainga i te tonu au kilani. Ma o le ata tala whaatasi ai le tātou celebrations o le sisi ngā fua, ma le vai aso o le ngangana Samoa, o loo mua au matai muaina ele asosi o whaia onga o le ngangana Samoa ni usila po o le whangasa. Ia, le whio fo i te whono au au, ia whata, ia e bese fo ia o fiu ma le lātou fo i komiti, ia o le whatau nuina le asa nei le whamoe moe lea, ia fo i nisi o lau mua o le a whawhiawhia te talai, le tātou vaiaso o ngana Samoa ia po ole vaiaso foi o le tatou sisi ngā fua i tatou i au kilani nei
lo no winga o le vaenga mua le na a o le aso ngafua lo e so ai fai a lore sauninga o le sisinga fua e amata i le fitu i le taiao ia se ia pa ia le au auli ia mo whaalinga lea ma le whaasisilanga mo i lato malava ia e ua mai a o na confirm matu ma te tongi na mai a tau whale ainga ma whale ie po le alava le toinga whale ie ma le whale ainga lea ua esi la fia ua mai a o na confirm matu le tatou komiti o le whono fautua e mo o mia lo tou awhiwhi o mai i le awhiawhi lea o le aso sa e ma whai ane tou o mai le whainga lotu ai a mai ala le whainga lotu ona tatou whailoa ai loa lea ma o tou malava ia ua mai a o na confirm matu e whaatu langai ia le space po le poloka e whaatu ai ia le whale ie ia lea pisinisi organizations o le tangata po le alava i le afiafi o le asa e le isi taime ma whai ai ona o le aso a taeao aso wharaile ia ua fuli poko o ma wha ia tūlanga o wha moe moe o lo whaire mo te Samoa e tau le valu a po o le aso tōna i fōi e iai wha moe moe nga o ainga so i le isi tātou taimi e whailo iai ua na o le afiafi o le aso sa a o whaafonga mai fōi tātou vendors ia e ma whai ona e su mai ma a mai lau whale ie pia e whina ngalo e whaatuina i le pōla valea instead o louto e tau usu mai le taeao ai ma whai fōi ngā e usu pō mai le taeao tā le lima i le taeao ua matala le tātou pā lono winga a whaia e te whina ngalo e te usu pō mai o e le taeao e te tau pēla na e sau le whiawhi o la sa ina ia whaasino atu ia oe ia le poloka e tū ailau oe whale ie ma tūlanga o lau whale ainga ma lau whale o loa ai whato ai usu mai le wawea o le aso ngafua ai a whape te whina ngalo e te sau lava ma whaatua ia e te talafo i lewa noa pau le mea e tā ua mar whamanatu ia matua yeini me tā fio fili le irau whale ie mo le pō wai kau ke leiloa ia e matangi ma tūlanga whapena ia a tau te le mai loa la na vaenga e te ua usu mai le taia ua le e se lau whale ie le vaenga le na e responsible lava le tangata ia i le tūlanga vaenga whapena o le whaalinga la na mo o tō umalava lea ua mai au na te tongi ma confirm a whape te whaafuka mai ai ona ua lewa ona mai a wale o tō iei se tātou wawanoa ia e le ma whaifo i lele na te ua e sau le na aso wala ngai tauana i lo sua whailu o le tātou lisi ia e wha matu ua tua i se vaenga o to tonu o le kāpaka ia lea e wha tau nu ui nai le Tautai Market ia o si wha linga le na ia ma le ngai tu mu le wha alo a o le mamanu ai o le tunu e ta tala lo wafio mai matala mai a o le aso ngafua e ta family day ma le tua o le aso malo lo le King's birthday le atua ia ta ua fo ilalo to wafio mai ia mai le ainga e wha ta whawhau te le tau mafa te le tātou whaloloa ai mai so wha fianga e whai ai to tonu o le tātou whale Samoa ia whaaftai o le whaalinga o le tātou whono fau Samoa i au kilani ia whaatau e misau whausi Maro number one best taste asiaka whausi te ala tua la tau ro ungoa le lope te ua e manuia i nā tātou whausi le nā a onisi a whale ainga barbecue tau mawhawela le atua e maua o mawho i o o ke le kangora ka woku ke aru fale ainga ai mar fale ainga ai pole sa o loto oi fale ainga o malava de tonu ai a tatu trano le fausi kasia la fausi o inga ke o fo ngis ka kala fe klok fausi ya ke fo mavo fo pe a tatu fausi to te le fo i mole so le fa moi maro ya isi tatu wa fa manator vai so yo tua ya fail tatu tuinga le ole ato e fa la tele tu foi ia i le lava yaso maua me pepe me ai maua ma le pusa me ai maua le pusa me ai i le tui e tasi lo no winga lua toru fa li mau tui na fa inga foi na le pusa me ai e maua i le aso address le na ua ta uilunga ia Mr Falai bala na papa kiu e fa i le aso ngafua so lua so lulu sila tu i Samoa lu mo le falo le malo la wai Samoa ka malo o Mr King Falai ia i lumor fara ma ele o kai muringu ke fo mai ko fai mai po fe le ai o i matangi ala lu i lumor fara ma lo le ia pia e fara Emilio le na le la tala tai le wati o na
ele fou ina fai ai le barbecue no post office na ai o le te fu ai te mo no fa peso o fiu que sa vali le se barbecue le ai o I ru le fou o ina tar se furu tasi le tai anga se furu po vai alu mo le na jar ko ya Mr Falai malau barbecue au ke ai ka lafo nga fo e mo ya la tu sta ba fai le io le fundraising i Samoa ai tu to foi ya male tatou last fasilanga ya o le tatou health and market day aso no o yuni no ingon vai aso fo ile aso to na I faia lea I Onehanga 38A Alfred Street Onehanga ya mana tua sina mea e te alo failau health and market day check up na aso ya fa so tai numero na utu na tulunga ya longo winga umang failo kui mga fellow kui mangele foka lo le I o me ya ta don malonga foi mai fa felo ai ya to filau este te vanga tatu bokala. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o aua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wā whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Yes, join BLUNET today. Mawal fa'apito fo iba il tatou Blue TV. Pe afa'pea e te join le BLUNET ma le tatou Wi-Fi. Fa'atalo fatu to filau te vanga esta te vanga. Haere mai ki ora tēnā koe mā lor soi fo manuia ma le langi mama. Talo falawalo to fa asiata fa pe foi lo fionga le atawa fa talo fa foi pa ia malu Samoa ba lo so fo maua and welcome to Community Watch this evening. Ya ma lo fa vitai o le tatou taimi o le ale wau te lo tatou tau fai pisi uma ya ele nga korka penga ingor ka kosi singa fua ya o ka penga ingao kele o me fale e kalisia ya o le aru fo e ka fara e ka penga longa ma lo la la ka penga ngala la fa usile la fa to fila u la sa ko for fa usile se la upesege ma nge kele le fa usi ya wa si sila la nga le pisa de dire le ko fo o e moi o le mafol fa usi po le ni fa usi me mo roa ya awone emisia to so tato fa usile so fua to fila ya tato alu tato wa
o ani me tupu fo i tatou se o manga. Yes, well, today, Asiata and Leatawa, the government announced the budget for 2026. Here are some of the key spending and cuts. Defence gets 1.6 billion, biggest single commitment. Education gets 131 million for teaching and 212 million for school lunches. Border security boosted by 81.5 million. Major lift in health funding. Public housing tenants to pay more from 25% to 30% of income from April 2027. Now, lea tau masiata, I'm glad to see le boost nea I le border security o kwai o fia because o kivai aku. One is to control me kukupu le drugs, but also that's help with the custom equipments, ma me umanga, but all of these organised gang and what's happening with all of that's happening. So, o ke vai aku, iei le menea, ne whaangaka kangaka, as our couriers. They're using our Pacific people as couriers. About 2 months ago, nesa yele case there, there was a 10 million drug bust I Okirangi, in the airport. A couple of months ago, Lopesa Ulua Silafia, but it was 2 of our boys, nesa Maua, that brought the drugs through. But also, lafo latest near Vietnam, it was 2 Samoans that killed the 2 Samoans. Quite makaukia kere mene whaangaka kangaka. Tu so me pito I leanga le nā tofi lau. Yeah. Tu sa o peita tau tulou, o le upu o peita tau o tāvini. Yeah. So ia pe aku ka kusa e pe I whaalilo mai le whaongaina wha mai o le muscle man, le macho man, ai a on me sawa. Kuso ka ko le whaongai mea wanga le akua maua e lua tadi. Oti whapui. Yeah. Ia ai ngofo foa ka mai e whai mai ia te ula ia 1.6 billion te le mana ia te le paketi le ua tuu mo pui ngo tatou wa tua ui. Yeah, I mean, it makes it out it's quite easy for anyone to come and assassinate someone in New Zealand, but ne whaangaka kangaka Samoa. O ke lo foi e foi si kangaka that I met, and it was through TikTok. Sa mauranga ngaluenga, o delivering or parcel to here, but it was actually drugs. And once again, ne whaangaka kangaka, for 500, 1,000, whatever it is, they are using our Pacific people like couriers to deliver their drugs. So I'm glad newa mawale I le budget. I think it's really great. Yeah, ma le tau so vigano. Le orisi me ngo kikiroki le basmen ke nge fanga ngo me o drones a. Saro kwa o me ka ho kikire sa mo. Wa le fanga drones maro lo si fo ngai. Instead of le o ba avo ngai pa fo mo ala fanga I drones maro lo si fo I mfainga. Mfainga pui e poro sakako. Yeah. It's a good thing. Yeah. And also, New Zealand First leader Winston Peters Vavasamanaya told reporters this week there is good news for embattled Pacific Moana Pasifika. So shareholders of Moana Pasifika has voted to appoint liquidators to the holding company of the Super Rugby team. New Zealand Rugby has stepped in to cover Moana Pasifika costs related to the upcoming game against the Brumbies and paid players in the short term. Mangaia. At least le almost so swani mal New Zealand Rugby. Ioi. So I'm glad Vavasa Mangaia has come to see how it can assist. Because it's already gone to the liquidators, So it'll be interesting and to follow the story through what's going to happen in the next week or so. Okay, lo fo'i the Kanaloa, the Kanaloa rugby. Yeah. So okay, lo the former All Black players, Jerome Kano, John Rokoko, John Rokoko, they the were Atinga brothers. Ioi.
So they are very supportive of our Pacific people, you know, to look after our team. So it'll be interesting to see. But New Zealand Rugby's come to the rescue and going to be... because, you know, you know, our players, they make up all the New Zealand All Black team. Le lei foi o mai fai slako ngā luenga beo koma fai sosoi le au. A te no lau tala, o le tagata leo te wawai e tumatua man, nei au lana sau leo sau wai, na o mea sa o ama mea mana, nei a le fai e ko inga. Wau wasa maa ngai au. Winston. Atu le matua, so le makuaka o kua wha makai sa mo arka mano. Sa o le lei, rea tau, vai me tu arka mano. Uma le siki sengi, le lango le visa nesa, except the parliament steps, ma le kako au ne wa lango lango. Ia, le Pasifika, ma lo vavtai fo i le eta mali. Sa o le lei. Awai e le lei leo mai o la tau o taitai. E faʻasoa ai lea o makagaluega ma vaega tumaoti ia e oe fesoasoagi lagalau they take the lead e oi foi luma saʻili ne avanoa sa o lelei malo fatai. Okay, and also Samoan Language Week is coming up. Busabi Supo Joa. We have 10 Samoan Language Week billboards placed across Meneriwa. So take a photo of yourself next to the billboard and send it to Asa Foundation Facebook page in the messenger. So 1 entry per person. Entries will go into the draw to win a Busapi Supo, and the live draw will do that on Tautai A'e on next Thursday. Nice. So that's our contribution, the Community Watch. Il proclame for Samoan Language Week. We are going to donate the draw for Samoan Language Week, Pusapi Supo. Pusapi Supo. Ke lo foi le ataua ma asiaka. Ke lo foi during the Easter ne fai le hunt for Easter eggs. Au I le menea. Yeah, it's a hunt for the billboard. Maraya. Ronko vai ko ni pe e isi te misa e tau malanga I. Can we have this photo back on Carl, please? Pisa e isi te misa e tau malanga I pio va avura le Cafe Pacifica ri. O vai tu sei le pio sing of Asians we ngale le That's in the South Island. That's New Zealand in the background. Tu ai ngā atala lea ai pipi I le wa le fou lea Samoa. Peo tona whain tatou whain ngā ata hui. Ai po ai saoro ngā kai Samoa e arue e whain ma fōringa o le tatou wa. Ai saoa. Le mangai a fōringa hana. E ko le youth. Yeah. O whai asi matua sino matua rea. E kui ei hana. Mana ia la tatou wa so tatou wa. So there'll be about 10 billboards. 10 billboards that will be there. Yeah, as you can see there, and that's the theme for this year. E a fua mai maunga te tele manuia o le nuu. So this in English, which means from the high mountains are the blessings of the village. Again, can we just have if I don't marry you, just keep it down for yes. Yes. The reason why I'm asking to put that back on because people can understand because that's for next week. Samoan Language Week. So take a photo of yourself. So take a photo of yourself next to the billboard. That's the one. Yeah, and send it in our messenger, the Asa Foundation Facebook page, and you'll go into the draw to win Pusabi Supo, and we'll draw that next week. So photo billboards, Yeah, there's about 10 billboards that are in Monrewa or Meneriwa. Okay. Yeah. Nice. Okay. I so think look forward to that. Yeah, all the contribution all the Community Watch more le faʻasoa ne ngang Samoa Week. Yeah. Manaya. Okay, and last, congratulations to Tama Ole Valele
from Whaleapuna village, winning all of their 6 games in Pool F of the Samoan Independence 2026 Kilikiki Tournament. Makaukia. Wow, manga ia paki sole. Ioi, paki mo le au tamo le va lele. Tamo va lele. Le manga tu ne ya. Ioi. So you can see they've won all their games. Lauti against those teams there. Lauti na Laulele from Salulonga. Poanifo. Safatoa. Ioi, Lefanga. And Pule Siliva from Sapali'i. Afaluko from Solosolo. Yes. Fetuao from Tiavea, and also Billy O'Ua from Matautu Falealili. Yeah, so congratulations also Taine Oliver Lele for topping their pool and secure the semi-final spot. So quite international le uniform le vainga kia. So congratulations. Asa Foundation. Yeah, well le pole kalamene sa faile sports development manual ia sau o lako me lofanga mo lako auinga I Samoa sa avele uniform so ma lo lava e tamal valele se lau pasene ioi yeah mo moli fa ma lo fa tai anything for the weekend, upcoming weekend, besides our biggest weekend for the busy for the flag day? Ioi, we are looking forward to the Independence Day. Ioi. Yeah, that's all from us. Tomorrow, lo bete o mosina o tonga le sato te le sotao, but we'll have some pop-ups, just a reminder for the weekend. Beautiful. Manatua Sunday, e faile tatou wa fainga lotu tu fa tasi Samoa momia. Il tar fa ile asa talo si ai ele ngata fu ai nei ai talo si ai fo il tala ino fu ai Samoa. But tala il vai asor ngana Samoa, yes, thank you Carl. Ia aso ngafu aloa. Tatou ia lo el tatou fa moe ia o kai au por fico fitu taia le tu mai fitu le tu mai le fitu o tu sor for fico e amatai ai nan tau tu fitu tau na ese oi e mane foi lo va vetu va moso no for le ia o le wale fai le ono langa o marulu le si mea o la so marulu le si mea la tau the rush foi ku fa fa na vai fa le foi so la e ma fa ai kasi ngame langa ve vela lo la fa fianga ale lupe foi va ese mal auti ia vela to foi metondo fa apa awole ngalo le wallet ole a fa fia foi matato tama pese ole a to e mai langa la kala le america fa mo liu elvis wow ole a sau elvis fa fia kaukia Elvis of Samoa? Yes. Beautiful. Yeah, manisi la para fa fia misi the one and only misi luki soa. Oh. Soa misi luki soa. Yeah, manisi la fo le fo la fa fia ai ia le queen of Tautai A'e. Ia Tautai A'e hana. Beautiful. Usui fo ina ia na pese. Ia me se fo nisi ia o la to la fa fia. Mas se for la fa fia le tato o siva mai na I Mount Roscoe Grammar. Okay. Fa fia fo I leva ma le pese o le aso po le pese au tu. O tu fa tasia ele kalesia le sunga le sea. O tara asa leli o le pese fa le ngu le aso. Ma kia me le la o I tato le aso fo. O ma proclame langa le o kero la fa ma ko fongo o fa sa. La fa tali mai le fono. Io ta pena ngala por tato fa moi moi. Tato felo ia ile aso sa foi ngalotu, felo ile aso ngafu il tato sisi ngafu. Yeah. Man we tele le weekend. E tau atu filau. Ma tu fa to fa tu. Soi fu. Ma lo lava.